brege na one munia for fidanti one wa bie de atum say Chrome TV say me ka say edem King Steven so ebiemu e de atum enu nti bowra ho King Steven o say Chrome TV Odo TV yenuanom onua nyamfa wo fa meka che na wo de ato no ahwe bi kwapem so be omo de beto wo no de ene na che say King TV o say Chrome TV Odo TV mo hwe dwumadi live e wo ho Facebook live me so join ye nene asaba ye beka ne yawerehosem mesu na won so wasum bi mesu na won so wasum bi eno nti bomodia na bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube yenuanom mo hwe ne YouTube no Akoma 879 FM Akoma 879 FM eno YouTube na Facebook no Akoma 87.9 FM operation team ya damase papa na ye danyame nso ase ono na ye operation team leader eno nti ye danyame ase ne ade operation team so ase encourage zongo assemblyman make say wa bie di atum so filling station ora imano anobo na adwumayefo wano so abiatum won kranza Iron Boat at 32 Enterprise kwetwene brofedu en water security doso wano so abie di atum pa Adepa Information Center kwetwa fatia wadi atum Big Love Radio wabiatum e Spain Mr. Wusu adum Mr. Wusu nyame ensha wadum Africa market Bronx New York Mr. Wusu ne Yoruba pa kwaponsa nyame ensha mapapa obapa yada Mr. Wusu asemayen na yetiefo be hunu die ntia yeda Mr. Wusu ase eda ne dura ye be mama hu ade korentia yeda ye papa yi ase no wa yade ebroso e de amaye na sede bie mu nka sister Hetty na moso na yera Owusu aye akomamu nsem wo mu beba akomamu nsem program so mu hia mo apa no wo ye wono emo no na me sister Hetty so fempo ma me so enunti oba pa onso da Slabia Hotel e wo pechi number 2 Atomic Digital Satellite the four junction nyame na ye information center Betmat Salon and afa nyame ne mebuafo information center nei wono so ebie ede atomo nyame ensha wo bibia ye na wa bia atomo Harima supermarket e wo kokobe ma Harriet and Hana wono so ebie mu e wo ho afa yemra na ye ne yewra babi emedin komo na hyene so se oni wo hyamatade e wo atade e hye me pa cho mankoto enya ready made yo yapam eda ye de ahyemesa no eye Jose ne nsa no oh wapam no de msita agume so kama enema ye executive eye Jose fashion no na apam atade dia mama enu ti se wo hwe we dia na onu se bibia ni ho a we de ma Jose fashion a onto me empam emfa ma jo e was santas wo bomb so oni meet me there sports no en edition mo bomb so Jose fashion when meet me there sports in edition mo se wo hu style bi na your fa me style bi na your fa na kwa style bi na e your fa obi a wo pie na obi atade bi a wapam your fa bomode anetwa wo na wo dia WhatsApp jo ana wa frɛ no e wo 0243 433 465 0243 433 465 Jose fashion abajo so Oliver Syria Miskema line company limited on brand they do mudo ya ene wadi aba pebitu na time about center time about mission call KJ about capsules and wadi aba no so de and yeah eboa tutu yade ase 100% cotton fabrics wedding engagement party baby a wuko bia pempam 80 and tuma na dress Emma dressing so fefe 21st cycle na kedia yina yenim se wonom sciatica expert and a P-Wak a P-Wak natural health and a wadi 3P garlic mixture dupa bibidre ne wonu mu etutu yade ase firi ni pedua no mu ne wadi aba ba no pe banka se ba herbal center won kasem no pe mu abu abomode na ko ba na ba 1 obebo mode ase obesiesie de ama wo ye nua ba bia ye fra no ma me ya wo firi duase eba ye eni duase ba me firi ba man wo firi wo ba bia wo te na America wo te duase nti won wo firi eba ye ne no eni nkomo mami ma ye ma aha amba cha me joso bibia bokọ de ba chan jo awiai me ne matiefo ya ye krado ma ba cha awie de bokọ nso anya bokọ sa me te ba me free ba man na me fa boy bi am ne nete e fe ne Gabriel ya nwani ti me nete no na nyinsan be na mde wo me ba pani me ba be wo no so ka chem so ma me so be so ba no be srayen to ma me be dru nyam benada ne me nda wi ana me wo me ba no sa me wa akra na asra ma so akra na pantan
Minim sana asamaso na pantan. Ti me fero ya say ya anti, we are dre. Asamaso akoya pantan. Ana wunam se anti minim not fa ne bra me hwe no. Ti me fa akora ne ban no sasra nto kopedru. Nto kopedru na fa ya akola no. Na menim ma me nyina Akoma woman no me do so woman so oni aduru, oni asamaduru. Ti ade akya na man de na nopa na be ma no so ka chem so kobo nwure e de ntoma Akoma na djuma efo aba. Enti mo ho na mfanse ya na mokwelem so am sante ma me so oni aduru. So oni aduru ko ya sa betumi be ya to atwini. Ma se nso te dem save you nti twi. Me so mente mentu ayi ngona kasa. Onto to onte blofo. Me de minim hwe makwadwale me bewura adam ho a me kurunkura nyina gudam honom ma tena be 30 minutes anka be me be man nkura ye pinanka masiesie me ho ti me to sane moja ne nyunum na ma wo be 3 days Monday no ti ma wo 3 days na me se be man pacho ma boy simpina me fa ayi pad nshama sene moja nyunum be me so who are you o kan brofo no otu ma so me bo ko kan brofo san who are you na bro ni twi ya de an o ye hwan some ka so man kura ni mpie na me fa pad nshama no aha so who are you no so me bot no so me ni so finche ni gugulama a blend o tinente o hwe me minim se ya ne nsa e so abepem sene and am crofoti atiem na me so am so mte ya chi hwa and am dimri kaban to be se ban boy ne hyam so wa akonya nim na me so ane hye ne so to boy ne twetwene na ofa me ntuma filame and otwem dimi ko ofie ma be me yansi ho da me ko ifie ko jale be me yansi ho when so me hu se bia me yansi se me fifi ojoada ukwa ne do ba foforo afi vota abele no o do ba foforo sti vota abele so me jale bre yansi ho no na se no e be ma ne maame etimi do ba foforo obi amafima wo joada na nkwonto kwa ne se me pie me my busu afafa me ko ofie no ma kwaja be yansi woku ajoada ibnada woku ada na oba foforo so ne ma check bag efie o santan o da be se be ma ne dem enti me ya ne da ho enti me to me ne won sabra no ko be ma na ko didwa me bam so fa no ni kaple me akwa me ne bless o pesika kwa ye adwom ko gi sika o me so ane ho ana me de ma no na me so akọ firi ho ma de ma ne sembe semba ne wo a utimi hwa akora ne ma me ebi samba ne wo so 17 years ba ne hwa ana ko gi ntuma enti me am se da bi ante ablanti ye ne ho bidin se sini ta so sika e de wona ta so na me so enti ma wo na kom di me se wa bom wansi ya me kwa ko bi dan se de enti nam de ye na otimi bo me se me nti ase me so me ni de na atem ma me ba me so esi nkunwa ne de ma no ye yidine so dia ne ye dia ye no nkura nyina me so mabusu afo no adwande koma no ne nkura nyina enti mekọ na me so am so kokọ bi samtim fa am kwa ensem ko me kwa am so papa bone be nam de ye wo enti ma yale da wo enti ma me hweme wotimi aboma yale enti ma me hweme be me san ko to adwane sa dan so ma me kam tro sata dan pa no bancha bese no makogira wo ne baba ta me di ye je ne ntwim ma wo be sete an na de chie ne bancha bese no makogira wa me kam tro mama me penu fo me ben so akwa wa be ma wonum osonso enti be bancha bese makogira wa me so akodi dwa de be me yonko ba e wo dem na mkwam scratch me miska ne kwam de me Akoma me so ama me sika mo so mo ni sika no anu adwana madi ti kwam de me bancha bi se me ko ne me dan wo so mo timi twa kwam be fa ofi me dem ko na me sinto oba na odna be hye dem ho no oba ne de on no wonum kwan afa so a wonya sika no na de odem kwa no na me fa na me dimi twa me sika ka ne ko ha dan no enti me san ko to adwane ni ana osen awo de ko osen oba ne fa se ma oba ne so oba no oya me anteba na ma me ka chen se me yira wo enti o ma me no adwane ma me ni na me se wo antebom de me fa ho enti o kana Thomas msa ko fregi bi san se gifti my kwabena ye odien omfom kan kwabena ye odien ana o se o ya me uncle na ne ma da o kana brofo ne ma da ne frame se wa wuntim na me hwe so minim so mo na akora no aye lie nam da me ko enti ana pa no so wo kobo nwire akwaji ska ati so ba ne de enye se bia yakofa na basa wo mewa no eye ne jira nka sa mo nai me se de o musika che wo ne ba no eye ne nua entim na napando mo baba no so ka asam so me gidi nam de ma me koyi enti anwumle na okanyi so de wodi ntuma ekobo nwire aba enti oba obebre me sika ma sha o mantina abasa no anwumle no so de same banja me se no mekona na me diye sata na me so ni sika ana me yam se de bia abo 7 enti yon first kam sa be dem so me ne tam nim tam do ko bo nwira obanyina na me fa chiro sa me fa cham so tetem mo ka se bi kwa ka me kwa ma be ma ne me yada enti no mo so tetem enti me dure chiro no a me ntama ba me de
oba na ose oye ne aunt ba no odina akoya hyebem oba ne hye na akolem na oba no hyebem na akolem odina ono mte mpa so beachit nso menya misikam de to beachit eno mte so ai me mpa no mfa no da fam padua bibia ginam so na me ye ene ye odo oba na hye na akolem se na ma abaye esusu ne wo faase no ne wo faase o hye na akolem kulem no kan sika de gu ne na so ye na me bem se ede na ekoso wa hen ede ntu wo na wo se wo fa nie na so se want ba ene ntu watimi de oba hye wa kulem na kan sika gu ne so ka che mem sika koto adwani ni wo se wo de ko sika na me bem so kan sika gu me yonko ba so no me nko de so mem sika koto adwani di e fa na pa me ni di ye anam dem ne osigina abonten me fa e ka ne se me fa sika blo jabonten sana ma mo fa tade asha bablo me de minim hwe anam gina mo se gana be pem me. What do you want in my husband? What do you want in my husband room? What do you want in my husband room? I'm say, hey, who uncle na feed the do husband? And the catcher husband say you just get crazy banner be fan and the woman and yes, a cat on the bottom. As you come dinner. And to man is a canco to any bounce on the phone soon, my grandco uncle Betty. And so catch a hook. Nam Santa who by the bidu a bay out there. Or say I don't care. Nam see you. I know quite some that quite so ko no afa ko ba ma asen so amane wo ne nkura no adwumam ho ne nkura no so ho so when say be ma na ba be pim no ba so odi asam what do you tell the girl no optuma so mvam e wa me so am so be ma no ka brofo wo fia na sa say me fa no na sa ne twi ne mu nti me ne am ba se ne be ka twi ni sa say brofo aha Jesus brofo na nam dem ne ka ana oye nti o hwe ma so sa de gebla ba ka twi na wote ne de wote me ka o adana chance about na wawo wo nya aboso wo bu no ya mpre no adan metinya mabo na me won me ba won me bo meti na me sane bende metinya akekere me so ma be patan ba gym na branch ne nkura nya ba bro Mr. ba ko na da no di machi ba no ano wo bu no onye mako wo gi ne ba wu be ma no bo wo sister no bo be ma ne nkura no etu gu me sister mo me kam kire mama Mr. na no di machi na ni abre pa eno ma ko report me ko report asem ne wo dwoso na mbe yamba chi be ma no something man ko di enta wo bo me ana mbe chi no to na said ya ante na wo bo obey awosinya me ma me obi ama me ya ma me hu sama fa wo ba be hwe ye no o ma hada o ma kuma se ba ya o ka cha me se me ye beifo ye beifo ana me se ana ma me bari se ma me e den so di wa so be fam se dan pa che o minim me metu me nti anwana ma me so nte twi ma me so nte bro ka se be na me kan me dim asama se se me di natam enje se be ma ni chire minim kasa kwa me kan ye be ma ne se me ma na ase me ai me ase se obi na ka che se me di natam na me tambe wo so joya na pa na okobom me ni me fere na edi nkoma asam ne fandent na me di natam wa me dempo wa me di ma me natam ana dem ha me kan se se be ya enko ye tententen ana omu yi be ma ne be san se o me se asam no wo si do mam 5 cedis me se meje obatan ma wa me ma ble obam de 5 cedis me ba penny ne penso na me kan police station ho ana mo se ma mo baje ana mo so tame de first na bi ma so do mama me benya kokodi na me nyamba me bank fuo bi na nam nem kra me di ma ade sat na to for dampem wan sidim de bo afi bunu na eye nkwane o fa dampem de di ada bo fre bunu me foton sa da ma nyama kom de be ye nkwan sa nam da ye nkwan di sana me didi mi sam yi ba afi de 5 days no o de ba ne o chena ade che oba 2 cities 3 days je so bo ne ba no ne ba mo le sika na sugar ko na de ba me nka sana me so am se yan ko ho bre ya bum plensa to so me nsan hwa na obi ani fe boku enti ko ho enti mama an ko ho na me tima me so me nya ba tuma so ma yi ne ntuma ma me se de fa kwa asori akwa na oso dada onya busumo de be kasa kwa nya 6 months ana o se fa na fa akwa na kwa asori be transi na me se da bi o de me ka tri me ma podi fo na je ama me nam de didi dwa ana mo ji scan de maami na discount to me so awon ma be me wo sama kwa so le aba de na John na nam dan no o pedi o be hwe ne ba pam so ko wa wo se wo ho a chene ai 2 months pe na ai won nam dan no we be fie o na me pam sa kan free yakọ me fa ba ma be bia ni fie ka obu na ka me wu ye no anka ma be pe oba anka ne fo be na nka ba ne be nom enti ko me pam na me so ase da bi ya obetuma wo kana che police for ne so ba so be hwe ne ba ma ni sika ana apam no eno no mo be di nkan ai me ba ni we first born ai woni enti ni manentina hwe ne ba ma me kam cho se be yi mani a me bo mba ntem se ogina ba na be ma nda akwa ne ko ma me ho ne ayin gift no na be hye dem wo no me koyam na me ba we na wukunu se me na hye o be ma nda ne ko me ko ka bia
me ɔdɔde bɛyɛ no ne nam fikyire hɔ no ɔbɛfa akora no wo se waka sɛ ɔmmra inside no mɛhwɛ ne ba no sɛ se de no to be fa akora ne kɔ yɛ sɛ wo ne na na me no aduane me bɔ ma mpɛsie ɛwɔ hɔnom aha me bɔ mbancha besie de sɛ ja sika bia ne to na medi sɛ me bɔ amesena me yime no afa akora na akora no kɔ ɛna kɔma maame adme me sefa ba ma me wɔse maame sɛ ɔbɛsɛ ɔhwɛ akora hu akora na kyɛ mama ankasam dem da me na me bai minutes na maame yetimi afa me na akora keto 2 months no nso no ɔso na abɔkɔn wɔde ne kɔ police station just ɔka kyerɛ ɔmo sɛ me se me mpa akora no enti na ɔbɛyɛ pipa ɔde akora ne kɔ voter wɔn adwo ɔde bai na akora ne nya sɛn 2 months ɔkɔ 3 months no na akora bet no ɔso ne pita akora na no am de banem kɔ yi to ɔma ankai ma fa ma na akora ne so pa enti ɔde akora ne kɔ voter na mso to mo na obi den sɛ wo ba na ɔbɔ wase kɔn ho enti na di me kan to mba to police station hɔ seven na ba me bi ono nso ya nwere ni na ode bra ka cha ode nkan sa wo ma me wo kyerɛ mo pa so ba ba no ko bi wu no di bi ye na nka bi ye nde na mse bra to wo mama kwa homa 2-3 days enso kra me on fa ma biem metem ba wo so ba hwe ba den to tam akola no ana ma ho no o mo kam de mba ba afi na me twa so metem na ba no dwa to abai me so am sa ne ntena ene nsa no hwe oba ma ma me kan so obrante ba no opawa obetima sika puopuo mo saa obetima no ma kam sa ne ntena ma me ne tena ye aye ko tena aduase aye kan say ba man wotimi fa ma ko fa me ankasa me ye nananom me nana enua enana o pema papa ai ana okofa satan sika ni botom de no ukodwale kra no mi akokwa adwadwa akwa dwale ana okofa me se da bi okofa nua dam de ne kyan na me ja okofa wuwu nua me ama ye se ye nananom aha ye nananom wu nua ni nim sa wonim pa wonim gane nana ye gane papa maame na ye sa de be gane ye gane maame enim nananom na ye baako okay enso mo na ye sa no mo je be mande ma akora nso me jam ko takwa maame so no nim sam ko takwa me wo hwa ne afensa be man sam de ne ba adwane to baba enso ma fa ne ba me no be me abecheme ana me sa ba ne ma mo pa acha no me so am se ne ntan hwe oba man o pa acha so ko fan panifuo na ye 2 times eno mo say me sa ne ntena no on sha akwa ne mame okofa top and so ni panifuo mo ni me fene na odo mo ba mame ne sam sa da no tan ye betina duase ye ti duase kulom ye betina mame se be me ma me ne ba ho no so no ni sika ye to ne sawa wan sidia ye di na no pane anwuma ne mako sane wo ko dwale a ono na edwale ye wo fa ha no odi wachi saa menya ka so nwene ntoma fa kwa enfantoma no enko kan se kentelai benya customers ubenya customers ma ye onye sika pe on onye sika pe na dokwa wale Kenya as na tanama me kana wo akona we achi pani no a obe o ma me be fa no mama we pani no ma wo nachi awo duase wo eno okofo ba wo fo ke wan ye no hwade otu kwatena ba no so no gya ya wodem ento be kan se hwa wukunu dia ene nkra na so madam mso me kwana mpo me yo mu good pa madam hwe master wa wale Kenya ase wo so be ho ma ho na ho kona na mse sa wa wale Kenya so asenyan to me mse na mso ba na kofa ni Kenya ase me ba yale sa kwa we na me so aka mso me nya obe ma ene na atenti yen so aka ma kwana nyale okay ana ma me ne kan sa wa anti ase na me frɛ ma mse ma ana ma me so yale ma mo osunyan friends ma wo so akwa ne yale fa akwa ne bla etiefo ma wo so akwa ne yale afa ni yatie si asam na kasamu na aha na meka se ubesu ama mesu besu bidia dia tosu bienu no asam ne yachem we ye first half second half third half so beba enya na yedwe enya sam ketua yanko wo de yanko ena ma me se mama wo so akwa ne yale na o se ma me fa ne bra man bi wo ye duro panti so akwa ne be kire no ma me do yan sam de akora yi ko yen ma ne se me ansam de duro be ka akwa me hwe aka yale fo me hwe na chi yale ko ewe che sam de ado na de aka akwa ni pa kwenti fa ba ne bra wono so ya ma na mo gu sile ye na o se da bi edi enie na me se ma na ma de wo so hwe wa se wo ye no wo ba pani no e wona mkote de enti e de ekoso mabla bom wo se wa se wo ba pani no oba wo didi na tan so oba ifu nti no so enyan ne ba ama ne ba me wa no kurom nyan kwa ba wo mba yo mu nyina yalefo se ya awo mu nyina awu na me bo wase no udidi na tem ma me ntimi ndi na tem da man pa chaw onti twi ena wo so wonte wona kasa dabi ena wo kabrofo ba wono onte brofo wase obi
ene ka kire no say udi natem ase no udi natem ma minti pache minti na ase natem da baby asem na kodru no ene prophet wo behwehwem enti ye ka no kore se wudi wase natem ase se akodu pempenso a ewo so obi aka no kore wudi wase natem ma pache mendi natem da wani wase natem mendi natem oba sa o se mendi natem ba ma ngina so yes ma mendi natem no kura mendi natem anka meka okay mendi natem okay anam den e ka ma me kan sa nam ga so de e de akwane free manam so na manam ne se ha manam ne se o wase so wadi natem wase na gina o de oni ani ma me na gina ho no gina o se de bia kan che wonyi bia so akwa we anko wa na kodu cha so no wontimi hu e so mu fie suma ho suma na ma akwan so onkum a ga dangbe fo suma ma akwan so onkum a wontimi nku danti no o de afa o ma na so o kwa awale na so wo bana sa akwa no ho de na woni gi awale no na de ga dangbe suma no e bo mo nko mo ba mo ma de mo mo ban bi sa we ne ma na ye be e no ye de agade okay ga dangbe fo ye de agade ntin kwa na ye be ma na de ya ena ma wo ye wo kan sa senti so ma no kwa na de sa em ma na mutimi nya hwe mutimi nya hwe da Osimintimi nya hwe da. Adan na mudo obi be ram studio e me pa chao. Kasa. Ana ma ka o ma atem no kwa mi. So a. Ana ma ka ne say ma no eye. Malam no. Ana mse malam mutimi nya wo hwe. Wo say da bi adisa de metimi aya ma wan say so ne be ma ni jai. So ni ba me na nya idea nkro no ba wuba me so be yan kwane se ya wona gina na o kase ne ni abre pa o se di ni nya no ngwa ni krom ni ba na owu a ne ba ma na japade aba ni krom ana mam dem ba fenti be fa me sa asem ne ntimi kan kire be ma no enti no fa akwa no ko be ma no nchen sa fa akwa no ko so da akwa no ko be ma no nchen ho no ma fo so be ma no ne akwa be ma na enko fa akwa no ko ba bi ma se be ko bebe se ko me ka be ma sig dafe ko do na fie atefo mo te sa me ka sa dan mama obi enguruma busuafo na aba wura studio ha se no na minim adekura enguruma busua no mo be ye ni studio ha minim adekura enguruma busua no wo mo be ye ni studio ha munua no arepu obi ama na wade agu eno de monka Akoma FM enguruma busua no mo be de wo studio ha se Kasa. Akoma FM. Kasa. Ana ma me dia me baaye. Me ba se na ne fie fa akwa no ko ba bi a o se da na me se na akwa wa ba ma wa ba na akwa ya ne fa akwa no ko ba wo se da bi na pa che se wo so wo na fie. Enti sa me akwa na hyemechi a anka me so metena sa mo akwa beto me. Ana ma me dia me ne ham so sa afi de o se a me to me nya adwuma. Kasa. Wase me nya adwuma na so okoso okwa ya adwuma apeska abra me ka che so akwa ba de a ene finally ukoi me so na me pedwam ne me mabedie me so me pedwam ya me ne me mabedie nti wo ma me sika ana me fam nam sante be ma san start ne ye na bio ensan ka so me ntimi ne ntsa fa akwa ne bra me hwe na akwa ne ko no onyale ana mam de akum dukam so kan fa akwa no ko ana ofa be man se kwa gebla ene aba me ene me ba no fa akwa no ko ba bi na akwa no onyale wo se ntsa me pa me sika de ma ya se ya fa banko ba bi dia ka me je ba na ko mama mu vota ma sa agwa sampan na be me agene ba so da kwa ne ma no na me sesa me fa panini na me fa mbam de nyina ye koyi na se obi the police eba obi studio wa bra wo ye adwuma magin gruma sika die ti na was a police for ni gruma board studio ha say na so what are you again what central region so when yan gruma you can say ID card ne ba ya enkanya no wone so wone na busuafo aye kuntan no a wo mo ye de wo mo ye no ID card eno nguruma e de ID card mienu na ba ye na so ID card ye tumi kwatwa bi ID card yira wo tumi twa foforo kasa ana ma o se magim se me pa me skas fan banko ba bi de magim bana koma vo akoma me wo vota ma sa agra mpana bre ya agye akra me fam ne me da me bae to me ba me so am say oh we dey bedo me da akra na ba mo da akra be baba na otwe me yenu ko na atwe me ensa na na bia ba so ba me ya fa akra ma da kwa na dwete wo ye ntwa ba pa keka wa chichiri bibi awrapo bibi te sa ya yi e wo hye ne motu mo de ne ba na de na odi baba be ma akra na ma odi akra na aye se kotere na odi akra na hye ne ntuma ati for de akoso wani mo ho ne ya be ma mahunu nkuruma busua no ne a police fo a
wɔn de wɔn aba adwuma mu asɛsɛsɛ na the system no ɛyɛ adwuma nka guruma ne na busua ntumi nya sa sɛ wɔn man Ghana yɛ system no yɛ adwuma yi a nka wɔbi ntumi mu wɔbi kwasea wɔwia no wɔn akasa sɛ atwa no threaten wɔ nipa kora no na wɔnam wɔ free deɛ akɔ so aseɛ wɔn yɛbɛ mu mahunu yɛbɛtwa yɛde bɛto so sɛsi a na mahwɛ deɛ akɔ so aseɛ hɔ ne bi yɛnkɔ ana ma ka ne se ye ba me de akora ne ba ye no ode wa rap bibi hye ne motuom no de free care we sam so say wan fa akona me de na ya wato abodi bibi ba wa hwe ne wan cheta bi ba so ba ye wodu ye hwa sa me ba na ba ma gbunan na ogina ho no ana wa rap no wa rap akona hye ne motuom no de akora na aba nam se ne de enie wo se akora nam se da me so me se kan fa akora no ko safa kwa kono ntakona tim wakona de na say ne kotere kala bi no wa say ash no so nya me bana ya ash asa tuntum asa kokko asa white hu kala no ana kwana say kete ana ode akwa ne bai na mso kan safa akwa ne ko so waje akwa na de na kwa onyankoma de we fa akwa ne say free yakọ ana man pa cha ba ma ne pama for sem asa ante me pa chaw ba bia ba se de akwa be ko bia me de eche na akwa ne ko hu de ha me so am se ne sa de a ye krom konfo wa de ne ba ko na akwa hwe akrante ko ne konfo ne ka se da bi woni ne sasuma ne ni mu a wontimi kan hwe se ye ko fe ne suman e suma me hwe de ha akola na ansa enti ye ko suma ne se ei edi enie ma me wa sese wodi di na temtim kro ne ba wu bia nse be ye nkora no so wati an be ye nkora no so anya na akora no ba ma na fa ne ba amana ma ne krom ne awale a oni no won nkora te no be ye nkora ne sanko nya be ya yalefo enti obe ye nkora ne kwa ne sa ko me sanko ne be wu me ma ne nyina ye wase no aka no ne sa to so tu enti se be ma ne se ai ba cho nyo so da be mitimu nya ho hwe je be ban se so na oba ne jai enti sa na oba na nya dia ko no be wu be ye nkora ne se ya so no be ye nkora ne se ya na suma ne ka sa ba ne ye sakotre wo ye sakotre e ye sa ash kala ne kan ye sa de no anya tuntun so so anya fita ne kan akwa sa ash kala bisa ana be man de ne bae enti ye na o se wonya no timi mu ade beti do pede ayesem ko ja akwa ne kwan ma na we odna batu so sei no wonya nwunne enwunya nwuchina bisa ko na da wonya nipa na kwan da honom enti wan so na ma honom timi ya akwa ne sa ana man pa cho mu wi e kan se ba na me se na me so ase na me so am se ni obeti mo be pene to se yom ko ja akwa ne kwan de ne kodwene ho so ye ready ablane san ko papa ne honom oya ready yensa mla papa yensa ko papa ne hono ba sa so am antima apene so nti yensa ko na papa ne cheche ne mnya akwa ne kwa ma me anse we wiam se me de me san wale obia mu tab ko sa to so tu obia ma ko ba bi em obia ka wo so ko be ne de wan kam se me kan kyerɛw me kan kan sa me di du ma me atam enti me nka enti se papa na to so de yare se me wale ma ba peti me pa kyɛw edi ko joyo su nti me ko fa ba ma na su nti me ko fa ye kurom hono ma ayi sister Helena oye we krom wono hene na busuafo mo mbe pa acho ne panifo be pa acho so no ma me be kasa ma me timi nwale ma no ana ma mo ka asam ni nyina wie ye na mtimi si yo mate ana me ne betena ye free wono ana o ka se kwa hand store e wo Kenya ayi kasa ana o se ye kwa hand store hand store wo ayi asotwe emi so mo mdwa tre so bom djeto ye ne ma asam kura am so go misika enti o timi kwa me fa no ho enti o hand store wo asotwe ma me say ba kwa ne film nche na o hye me ntuma me say ya wo kwata kura obedi wachi wo kodwale a wodi wachi wo tetale sa me nyanyem pa cha wie ye ndo tetale aha tetale me sa on tene kwa film nche mama me nyanyem o ka ya store mo say kina be ya ayela wo ma me nche biem wo sanyem de to so mienu no ye me 2018 January 3rd na me wo sa akola no January 2019 na mo sa akola na say first one no de wawu abagina se na makwa no ko second one am san mo kan san ko am san kan am san net na ye no me nam kwanyem na asotwe ma menyem akre wa asotwe menyem na na bra yi de hane wala betina ase odi fum wo fe na sian enkwana dwam ne menyina de ko ma wo be jeli se sika obedi ne twom na msane twop money ma no me sane twop money atade obehye me a obayiri ti ya lesa me a bossa singlet me ampa bo chini nyame na meto wo se ne nkwana de ne sika nyina adwane ko enti sika ka me de ye adwuma no na msane de hye no tia o metra me cheme no adwane nyina ye di bra isi da onfa ana mdem ni tenka kanga sa na me ka se me pa akola che se
aka ka na me time e ba abeso enti aka me 2 months akwani te me 2 months ne beso no na so wanya na so wahu ne mani nyina to ma me be say me gi loan e bi asa me gi loan ba besia me gi loan 50 million loan we say 30 people ni be bag mu be man na wakwa ba be pacha wono ye what sign dey here wono e sign dey here me otete me nyim no sate so otete me na atete de ma jai e bi asa me gi loan quick credit week bia so me gi loan week so dey for 40 million na week go for 4.2 and 50 pesos daso me sa hwe no sa to atade nyina sa de man do obedie free time be pena pampam o me chose da bi obetena ayeduase he ya na me se me pa akola no ana me asa no ase onya pa akola fra ma na wo go so no mle wakola me fra ma won so no odi ma me ade no fra ma no so o menye bia ma na wo ankel no ne mani bia wie so mo gu adwuma akon no mo nya hwe afu ne do ma akosa some kwa camp do be ba mo makuma se da okay ma ba je di say me ma me nya akwa ne di ma me friend me frɛ be ma ne say ayige me ma me say wanya akwa ne be mentim be sa ne case na ko hya akwa na wo ketia no de na brɛ me wasinya ma me kwampo de akra fi voter brɛ me say do ba be hye da na me ne tena me nema gumu no da wo bia se no da oba for floor gift ne ko de me fa o de me fa fi voter e na be hye e kan say dua se wo da ne be me nema nyina gumu meno ka sada no wana haye sada ne dem sika ni menen ba ma ni nya ne kwhwe na no ande sika twi aka okay ana e wo dua se ya se ana kan sam na wo ma me de akora bra dada dam so ma te dada bra me musa no ma te dada na me musa no o ma me de akora bra dada won kan kire me o ma me de akora wo ma me akora de me mpe ka me so ma me de akora bra wo de papa me mpe me mpasia me ka kire no sa wo nya wo ba wo na de akora bra me wo betetem ne ma me ntem me ma me konya akora ka ba ka ma me kwankon kasa me ho danam de o baba man de si yenti ana mto ma me kasa ho de akora bra wo ene me mpa akora no ko ma da frem so akofa akora na ba enti ma me hia akora no ke ti den ton sa so ma akora ne san so se wo mpe ma me akora de wo ntumi so ntumi nkofo bia fa ma hada sa bra na wo ba na nya say ai sa kan na me nyam na wo nyam no ai na me nyam ne se kan wa na fa na se kan wa na me nyam no na wo nyam so me say na me na ewura 7 months mu enti yen hwe wo ba wo ya no so de na ma ana me se a odi akwa ne ba ya fe da ma akwa ne tena ase no ma me do wala se me kunu kwa akwa no se o ni sister ba no ni sister ma me ba kwa ba ko ba no de me fa no wo ko tware a akwa gya ne nchen wo ko toilet a akwa gya ne nchen na nya bo so me e wanya mfie say aba na nyi wo bona som 8 ne num ka 9 wo bona so me say 8 ne hwinum ka ho say 9 and toma gugu akwa na ka wa hye na nyina se tre ni sister ba no se on na ekọ okwane a akwa ne bi na chi akwa ne chi no na ekọ e de ekọ container so ma so na ma me da o ono akwa ne santa ebua ba chi tame ne de bua no obayi ba chi ne fo na ono akwa ne de bua chi ne sa ebua ono akwa ne bua ba chi ba akọ sum ye ba akọ na m se ene so mu da bom mu da bom no so me da ho bi na ne wunya akwa ne frɛ na akwa da bre sami da ho na me da bre ne be ma ne da no ba ma na se sane ne e ba chi ne fo na da akwa da akwa ne nchen na akwa ne me ba we ne da ti mu nyina mu dada e da ba akum ana mam te da ma to susu sami ka me wono anhwe me kwa kam ne be to adwa ne sami ye store na sa bre na no woda da bi one me anada da kwa bo na akwa ne me anada na akwa ne so na we da na dwa wo sori be hunu se me ni anda age kura sami nde na ekọ nam de mani ehun se enye ne sister ba eye ne yele se me bra ba mcha mitimi ne me bra enko toilet enko dwale enti sa de ya me de na che ne wan fa me nyankopɔ so ye me a ena nim de meye ena ma me de ne che na me yi skisu na me to ye me yi move 3 million kwa ha dan 1 year me ha dan me sha se ka me kuma be dam che wan de wa ma dan na ma tete me ta me so sa me ba wo no me ka woni ka me Wednesday me ko ho na me fam se ya wo na ya wo no ma be me ka se be yiri ko ye free me kwampo no wa wo na so be me yensi wada o me kwam so ma se bia me man se ma yensa na se spaguru aso ma se e bia me abia nkopem se aye anyumela no me wana be me ya ba hospital mu wa ma me be fa me yira akona asem ka se wa wo kra wa wo edi a me ba be fa na akona a ma che ka sam de na ba Sanford Hospital e wa dwoso cha akra mo sa do ba ana sa o sa de man so ne sa de fa akona e ka so ma o de na ba bride me ba ya ho ma che ma ka bride madam che sa da no madam che ma je me fun so guta mi o e do no touch ma ba ya no je me fun mi ni fun na de ne fun wo de no wa je no na to ma wo mi dwa mi die wa je me sa de to phone no ana me to phone se de na wo ja wo phone de ma be say da wo say ma da ho na me to ade enti sa ni ba so be fa sen ko de ho aso me so na so pa obi o waso tun bi eti asem ya almost I make a day what me stone nurse
enti me flo na niam wo sam saje loan sade shem provisions ana cost wom okay wo na ho finam ene adwane benya bi provisions we fi bia obia benya bu ho enya be ma ni dwete ode ba wo ni dwete ni de sam da ba kwam na senti me sam ji loan am da pem da wulam sa me bebe ko school sam che school fi bia se de be ma ye na me na age bibia boso ade no hwew won hwame me dia akwa san da kwa ne be the same store na na sai fi do am saje loan sade shem wa ye ho ade da bi ana wa ma be ma won na 10 years 12 years 12 years wonja wo ho ade onya me ho ade na wodo san fa sa titi ni wo first born no woni ne wo ye wantwe wo ho pa ba bia ntena ma me twe me wona na mo san ka me wram me twe me busuafo okoma mo sika na ma je wo ade nti wo busua ka se kwa na wo nkwa wan na be ye obibie e bia na apɛ no me mpa no ma ayate atiti sei no odin mi hu me say to na mitimi mi kwa wo me sunsa ka me ye wu me kokoma atete no obusuafo na namu dabi enti ade no omo ka wuti ko wura empra twe a atete wo mu na still omo ka wo na wo so akọ omo ka akọ na wo so akọ ade na wo ma wo mu nu sadia abrantie no eye wo ne wa hwe obeku hu ko mbie ma me mo mu hu ni nyina omo se nya hwe obesesa obepa chew nya hwe obesesa sa na me da masa ka me sa de ko ma me kokoma hospital ho me o me wo ya no be me yen so me perfume keke kura frame busu ni so me fa me ko be ya gesiem wan phone wan na fa phone o ama na phone ko bi mpon kuta me so me ko comment o me nte hwe so mu yi akona na wo me yem saa no second one so awu wo ma me via form lam no ka edunsi ni the same thing e koso ma sese o ma me ne se me nya no nya be ma na wo a wo ma ne be wo no saa na e koso second one ko de me kokoma echa de nyina ka me yem no mutimi nyi ene ono so awuo nka me kwa me kwabi ana ma kwa no wuye na me se me we atoso me nwale dama me drita me ko takwa na me se me ko manso tontokro me ko ma bi wo ho me bra yele ma na me 2 weeks adwane kwa me dekra me nya bi na me dem de kana na ma me sika saka ko so bewu e ho nyina na ate be ma nka akra ni wuyi na akoko ma ye you free wa wo ko manso tontokro mo nyina no wa ate be ma se ne be ma no betua 2 million no betua so ma na baka into dem be fi ne adwane anon omo no mo yes to so mo tse wa so twe obi abedi adanse omo na hwem su am satini pa ai kwabare anto bi da me huru ye se de ai ka se amo ya wo mpane ebo ne ka me yewu ana mom ne omo yes to na me say be ye me be ye mom ne omo yes to mo obi ato mo ti mo na mama omo hwe me na me koye me kwana that mama idi mi dwa mitim ba bi sa ofrem o san ko se kan wa na wo sa kwana gusto no nti loan fo epe na che no afno be patcho sa me mla na me yeduma fa ko tua loan no enti wo ko ma na me na ma baji we dam na so o sa ko me sa ko na me ba no second one na wu yes we nya be ma no ama me ne so nya be ma no obekum ma ai na second one so be wo man trefo ma patcho man trefo ana me sa me koye na papa fle same ma mam de ba me bia ba so be mo ade onye da se me be ya wode ma wo me ni mama me ni be ma no wo skapa me fa ko na me na ma boy na watini si dan dua se ya pipes na wo yi me ne ko je pipa dan no dan meje plot sika kuta ne ko chia ka wo yi me din na fi pipes ni ade adwuma no ye na me fa no onye kente bas na nye kese se da ya kese se oni keni ka be 5 nti se sika no wanya no bi wode ma omo no aha na wode ma omo nti omo yes me ka so me nwale a omo mu sika pe so de cham omo no mu di so na maka me akohye papa de kwa na ma etwa ma wo me ka so me nwale a me koye no o fe me pa atakwa papa ba ye na o se papa si ahomache 3 o ahomache no o for ban ncha ma no kosua ye kire me yensa ma different me yensa petashin ka wo na o de ma no so ko kanche e mo fa ngu toilet no fa me din to so se be bia me hye bia me sam na me dwane aba nchen e me ba so koye sa de no wo papa ko yes me papa wo me so wo no atatro bi awo kume na papa na ni chia no papa ko yes ade no o ko yes ade no ma nipa do sika che nipa nkwa wo papa no ankasa kwa do kakran ye beka egu ne dan wo ne ba no wo nkwa wo papa no me papa no ofisi e we nya papa na hwe ye dabro no de bepem sa abli abro no wodi o ka o ma me mama nka so ye sai ne ba papa etimi edi abrosa up to now dam ne mama bacham no ka sei papa etimi je kwosua miensa wanka dawo emfie miensa ni papa yanka da me nua be ma wu yei aye kwose be me so mo kwa ye na se na me nua be ma koda na so wonya ne wawu dia ekom na aku no entino ma me nkwa ye na se ne kwa me kwa ye na se ma me ba ko papa kwa ye trepe no wawu a me o me nkwa ye na se
ne coin ana ma me kwa ye na sem papa aji kosua no papa say o ma no kosua different three ana ma na patashan hire gu robem o na de ma no be ma no e de ma no me kunu no me ne tse se en gebra e ma no kosua me ensa ana ma na patashan hire robem so na de 12 e mo me din enfa ngu so fa gugu toilet me biam wo bian be sam ne ma ba amfo ma so am so me di mi twama ampa Gabriel line na drop me san friend bi ma me ampa ma me twa me sam ne ma de ba me ba ya de ma ba ja to me na so so de ma ba ja to me na so akwe the same thing na ba ko na ko ne se no so pa na kwa ne so ma kwa ne so me dey ba kwa ne ba ma ne nchanya finistan chan ke da kwa na ye akra afi atwam wo papa ko kanche ye na wo se be ma ba ne awie da me na so ni ye ba ye ni na be ma de di me no wo fie ne so oni fie awurade ma me simitimi se dem su ma jina so ma me hello Yeah. Gabriel Yeah. na po mu te say Ayo. ya da nyame ase me pa cho wo yire ma me ya ene wo ba keto ano wan Ati omo ofie. wo yire ma me ya na oba ne wo fie me pa cho wo tu kwani ana Akoma FM. hello Yeah, mi tu kwa mi. na woni wa mo na tie Akoma FM. Omo na ti ho be mi dia me ye juma obonyure. but wo da so ne ma me ya te say awafo Aye ti ho but de mo obonyure adu wi kana ma kofie. me pese me ho se mo da so te Oh yeah, aho etifie be fie de ti fa ku but mi dia mi ti ho mo wo juma m. De be stand na back here. na wa ba fie na adie na esi a asem wo a na mo ma no wo mo aya yarefo na wo mo awu mo hwehwe mu no yase ayade aya Oh mi dia mi ti mu. enti wuwu a na wo ba no wa ye basa na ne kala asesa da ne ash na akoda ne wo masai na ewo wo ne mame ya wo ma wo Nsante omo enienu. o se wo masai Omo enienu. mienu na ewo na wo mo ko wu hospital na wo mo wu fie Okay. Hello. Gabriel me pa cho me tie wo mo wu hospital na se fie Okay, abiu fie na abiu hospital ho. mo wu hospital na se yade doctor se yade be na kum wo mo Chira man chira ye die. na wa mi sa because ko hospital na so ba ko wu a wo so bi sa oh doctor adie na kum me bai na wa che se ebia wonya malaria wonya asthma anase bia wonya typhoid na eku no wa mi sa Abiu che mi ngusa ba ko ya owe nu die. So owe nu. Owe nu ti o ko wo hospital wo jisu na wo nu wa cha kuru mo. Nti nu adu no mu ko omudu ajisu ho nu die. Na akora nu die oyemre. wo mo ko ye na che se be mai kra wo ba ne die kra ne ko na won ka ho Mo ho. woni na ko hospital ho Se mo ho. ena be ma pa wo be wo Gabi want to me some finding out adekodi ekun wo ba enu ye wo Mami. yes Wọ́n sì ní bá náà wú náà ṣe mọ ibà ṣe ní ẹ̀nà mo fún ọkọ̀lá náà ẹ̀sìn yìí kọ́ ẹ̀nu àyàlẹ́ ọ̀họ́ ẹnu dẹ̀ ọ̀n chẹ́ńchẹ́rẹ́ mu ti wọ̀ náà. yari e wo no won kai etira me bi sa wo se woni oba no na wo nkoda no na nkoda ni wuo adi ade na ekum nkoda na me pesa wo ka ebia de esintia ebia ama nkoda ni wuo no because benim se wonim Okay. wonim de ekum nkoda no wonim Mi de mi mo. ayi de atoso mienu no eyada na owu ye Akoma Ẹni na FM. mẹ́sì tí ọkọ̀ wọ̀ hospital họ́nù. ena Ọkọ̀ de wẹ̀nu. to aso Ẹna ọkọ̀ wọ̀ hospital họ́nù máa ọwọ́ ẹ̀ náà. Ọmọ sè àkọ́rá náà ọ̀ṣẹ́ hɔ àti ànsá náà ọ̀hún tí ọwọ́ ẹ̀ náà di àyẹ̀mẹ̀rẹ̀. Nti ní ọmọ di àkọ́ṣẹ́ kùbẹ́ tàn ẹ̀bẹ́ yìí à. Àwọn bóyá tọ́nù nù. Ọmọ di ẹ̀ṣẹ́ kùbẹ́ tàn ẹ̀ ọ̀ṣẹ́ ẹ̀yẹ yìí. Nti nù. Ẹnu náà má àkọ́rá náà yẹ dẹ̀ ẹ̀wù yìí. okay Nídìí ẹ̀sá, ta nídìí ẹ̀mí tí twi
me teaching that time me teaching her until sana omo ka che me amati na mo first born no so we no de yesi akra no o share ye from o share wo brain ti na man we na de din kan no so wono so kwa be so no fast wo ye kwa di o fast wo de oho na chirem anu na wo na oho no na chirem akwara o fast wo ye no de na chirem na me pa cho ebre ben na wo chichire akwara no wo de ntoma ya chichire akwara ne hu nyina ya wo de ne ba ebre wo be yi sa wo nye no na akwara ne yare no wadaroma na ebre ben na de na ha akwara no o ti de mo first born no de owu ye no on sa wo de ntoma chichire akwara ne hu nyina ede ne bre o maami ene o mo ka cho sa safa ne ko na o mo di akwara ne ma wo no no won tesa na wo hwe ya akwara ne wo na asade abrent safa ko ede ne si ye enu so kwa cho ma mi beba buka ji mi ti o so ko ro hanu nta ma mi me kwa cho beba hey mama what is the you to ja kwa yako yes Akoma FM me pa cho kasa mi ti e mi ra kwa cho beba se be man so until one as everybody e na akra ne yade ya no wo hwe no a modi no koma no odi toma ohun so obewuo no wodi ntoma chichire no de ne bra mo no ebla ye ba aduase no a okofa aga na efe na fia no ana meka no ma esika ana so be esika ma me odi on kwada akobaje ne ba ade ne ba ko voter enti so no be esika so me fa kwano ko ba bi dio baje ne ba de ne ba ko voter enti o mo me dia kwa ne ma no enti ti o Gabi tie wo kire wo o te o de jina smisi on o tie mi me tie o ba no asema o pese obedi ba ho no ma na chire mu me wa chire mu achire me pa cha tobo asem ni na wa chire mu achire me ntina wo ye be ma eti mi bi se wa de kodi a ekum wo ma me pa cha unim se obanas de o tatu wo yare no na ma chire se o se mi na makunu nkwan de kwa o be fa so na mi tun be ya di de dem fa so na mi tun de be ya di because o ka sa de o ni bu dia ma mi ni tire na dia se cost no ko ya akwara akutanti tia e ka sa no tia akora no o dia akora no ko sofo no ho kora na o kwai no o ka kire mi kwai ma man ka o di koi o kwai ya o ka se mi so di 3 million na o di koi o kwa abasu o kokko du ho no busan se o kokko du ho wie no o kokko du ho wie no akosi wie ni ko o spend 8 million and san o si mi si ho da krope busan so o ko ho 3 times no si ka be na o di ko ho ma be na o year na o di scan over ko ho nti no na ni kwa no mi tire na dia si o yen ko ye so for o nko o adia no ape no aruma na obeye nti no fine o dia sem no ko di o dia sem adu ho dia fine case fine case okay nti me pacho Gabi da ben na obeba ama ye nyina ya trase na obeyin so one free mo te said ye mienu na di ono free mo no na da ben na betumi aba oh be dey say da o betumi from me no dey say na baba o ka say dey mintina ni nchem busanu me ko every Sunday dia no me ba tie me yam nikanika be dia mo wa no mo ba poma ba tie kura no mi nya ka ba tie ntinu every Sunday no na ma pay her 4 o'clock so be pay her 4 o'clock mo ba du tie ho kura no dia na bo bi ho baba 9 ansa na ma du tie me ka sa kura mo nikanika ma yam adia okay tie Okwa so for no ho kura na ati na obe so for chambra kwa na o so for no 2008 28 million but kaya man o di Akoma so for no Akoma FM what can 28 million man so fa nkoma so for na so for nya dan o di o say so for no say obe gi sa scanner na obe fi akwa no me pacho yo Gabi jina so ma me what 28 million free wo kunu ho say wo de kwama so for no atumi ahwakora ma oboa ene say akra na ko we no bofu dan ko yewu entina me hwe TV na msofo me say sofo bi ba TV no say yemfa akwa nkwa kira papa no ebro betima hwe say akwa ne bewu wasem ya akoto no nten wa ye boage sam fansa sa akwa no beto no ena mse akwa we na spiritual one tenfa no pa nyame ne pa bia obetima hwe amete akwa ma twa cancel fee 500 cedis
ana o se 5 million na so we budget 1,000 ai no so we are budget 1,005 with the 15 affordable ai nyame nipa no a wo ba yare wo wuo no a medina kwati wo mo hwe ne yade no no ayi waje 500 Ghana cedis as a council fee penalty dia wate ya no so affordable so e can say 15 million yeah ai bo afade ka 15 million ai na manya kodu wa wi nti bo afade no ai na 15 million ma what the 3 months and a chiaye okobia me ko bia ne man so ba aboso me ko bia ndakwa no kwakere na no de mu 5 million amame sa 3 months enti wo dia me ba ye invite be ma no wo ha Yera Gabi yeah man yo na nyame ya adom a adwuada wo adwuma no be ma wo bre ma waba adwuada ni bi ni tumi ba ani Gabi mameda wo betumi aba mameda da be na betumi aba because any it is the own next is na ma pe obi o betumi afi so amami na ma ba na Gabi and I just open obi nti wontimi nka da potential me wie be fro Gabi mu ni na mo ma ni nkopie mu ba bi say wo ma me say wo yiri ye di natem emre bi atwa mu nti sa wone wo anyai empratwe no a ne ba bi a wo ba wu no bi abewu ai eno na aka na asem ni de me na mati ho de ni nko ba bia ya tamba owe kura no na mi sofo no bae no aba bompa ye na akwara no ahuto na edi ko hospital ho no ana mi se mi sofo se ayi ayi mfa akwara no bra me ka che na unjin bio mi dia wa je bi ka bia me gidi papa so be ma na konchire na okokọ ye no anu na oje adi ti ni ka sem dia o ma ka sem o unjin bio okay nti mi pa cho me bo wono a wo kas adie ben na wo person ka wo ye ya wo ka wo yiri anyi ne on fo awo so okay adie na wo nka wo person wo ye ade bua wo mayi a wo yiri enfo awo so ka kire yen anu na me che se bo bia ni oni ho mo be di ma mo se ni pa bo mo be di ma no e mi so for be bia me ko asori na me ko ho na me bompa yi in ko asori bom ni o di abucha no ni ma asori nko de se na ka chan o se nko in ti no be bia o ko ai na o ho na ko si o ko du ho bi ni pa pro di o 500 cedi a kire o kontre 3 million o ji aka ho ansana o ko ho every month bia o ko ho bia no a ti to kuta 7 million ansana o di ko papa no ho okay 3 months 7 million o ko ho be bia ti to kuta 7 million that 3 million na o kan na 7 million times 3 21 million and son also agi 8 million na o ko na o cost spend wo ho no oh enti anu de wo ma gie di a wo ma ntimi asa wo ben yade okay me se wo ma gie di kwa but wo ba ne de o te anu o te wo ma ntimi asa ne yade mam you ma ka say when anya bia we no mpa bo na ba timi aye wo ka che no kra de o jin bio me pacho menim sa empaibo bibia empaibo ka hu bi ba asem bi ho na watwa ho na wo de aya adanse akwa piem wo ba bi se wo ma me se wo yiri yi aka se wo ye ba ifonti be wo wu bi akra ne be wu gina so me ba eye no kra first born na wu second born wa wu third born hwede wa yo me pacho video ni wo ho a mo ba yi prophet Kenti Jenfi e wo fi ha say ye be ma prophet enso ahwehwem ade amaye na ya hwe ba bia enkoda no wawu no efiri eba enti me pacho ye be ni video no munya na mo fa to so maye jina so ma me Gabi jina so ma me asem no areho no kwasem onua Akoma areho se wo be wo akura ba wi ase na akura ni bebre sei be man wo ni ho oda oba ni na so na oba no so kra ho so mi dwa me de odi ebe ma me pacho ye hwe de akura na ye se ya na akura na ye wo pagya ni ti o ni ti no ne ko na sensene se ya etu wo ho na wo biebie sabi na num ti se akoko a ase yade aka na wo bewuo no na woda wo biebie na num no sa na akura na ye akura ni bre first one wawu
ne honam ni na echina ada be ma be ba no ya di picture na be ba oja ma akra ne cha na otwemi ne ko na otwemi ensa akra ne ba na dane onka no kule onka no na meble onka no na meble wo ma 10 million 100 million kwa pa ebetima de me bankwa na se won so nkra ni wunya so koda na ne na da no asanya so obrai bodo ko me bobisu ya fama so me na ma na me sa me ni ba bia konti bo ho ba ne yen o de bible no ko wo ye bia nya ye o be for so se ko yi ma eni ma sababu de ho no ye ohun so akwache bo be me fa ne ti kwache o ma me ko yi ne se ena ne wo pa ne no we ma sa kwache we ma kwa kwache o jina so me ka che mpre ma kwa kwache wo hye no ohunu no se ko yi a wo pa ne no de so wa ma on pa ne me wa me de me to fam ntime nsole Bema. Ento wan kan no kura pa, wan kan no kura. Ase for ya dia kra no atoso. Ana ko sia no so de man papa no so ma yen kan wasam. Obeba. Oso aka nche media go so wan kan wasam. Yen frem papa ne yen hwehwe asem ni na me bre. We oda no be o me da fio. Ni kani kan ye pon ye kwa na wo hwe ne de yam. O me da fio be fe na to 10. Ha ma tetre na so no ko. O be fe na to 10 ma tetre na be ya so no na esene no. Ate for ya so kra no. Sei na kra no aye ne ko na asensen na kra na ni ehwe wiomu. Se ya so na mienu no aka ne ya wo mu di wu ye ba ko do che ne bo so won kan no kure se ya na kure ne wu bi won kan no kure pa adan ba ayi wana mato achu meba Gabi yeah okay akora no wu no de me dia Gabi mente won ka ba bia wo gya na o ma ne twetwese enti gya ba bi ye ma me ni se ya Otie miana. Me kasa metie be me na metie pa why? Akora no we ni dia mani mu bibi. Yes na o kai. Nti no o se ni kan kore dia. Akore dia ni ho a mi ho. Aha, Gabi wo line ni munye. Me pa che wo ebre ban na wo ma. Ebre ban na wo ma bai. Hello. Yeah, me say. Everybody na wo mama me ya papa kosua. Wo kai adana mama me ya papa kosua no mo ka chi gu so no. Papa na se man kosua me se papa no nembra. O ba se me man kosua kwan de. Wo ma papa ni kosua ni apetese. Gabi. Aha, manembra, nya se papa. Dem be pacho yi manu ansa ani na da bi wo ma. Ni manu she. O ma na Dabi papa no free nka ho ni nka bebi o ye duma no o free wo buy no na ti o comfort ni o kwan mu abu no o kuma ti haya aji ni nyama fini san idi no buy no wo ba no medical medina no na o te to ta dia ma no di dia ma no sa ma kan o ko no papa no ko e kwan na o no ti o ma ti da su fra o mo mi ti bi o na no anu na o se o di asem no a ti o mo ni te mama no ko sia say nam fan ko ye adia bi intinu ma kro ne ba no tina ni chen kwa o le tini hu na me say okay fine sa na etie dia mma papa no mra sa mama kusia no dia na o cheche ma kire ni manu nso a adia o mu peso mo ba yi na o ye papa no say mama no kusia e bia da o bru nsasa o bru dodo intinu ma o bru dodo pa ale tini hu ba ayi papa ne bru a sa kosia no obayi chese kosia no wodi ma o papa dane obayi adwene esa ma ne betra ware na se die ntini wa ware obi ba na da bia wo bro no o ti o ka che o na dane na ojini o ti ko se me de nu na ma o bru na na o mo treni se sana papa no kan but o ko do wa ta baby ko flo die di ni problem be me wo de Gabi pebra na bra na wote enim na ye hu na wo hu ye ne a ene nkomo ne ebetumi adi ne ye bra ma be kan ye ko me chop money week ni be so krampo mesika o mesika we wo ma muska di sen edi sen o me chop money so week you the 100 cedis o di aba ma to ne ba aduane 280 ma to akola nso 3 cedis ento ba wie ni ska be ka onsem na ko 40 cedis we be spend for the whole week o ma obi nka ho Dabi ayi Gabi ma mi so asem ba ko na fe prophet emeje adwana won chechire we ni mo enche ye Gabi madam adan na wakofa obi ba 12 years onya ne ho ade unso sorry a da bia na wudi ne mpabro na okwa no ase yakopa acha no wasanya ba openu a adan na wonya ne yie oso ma me so ma na adie be o se ni nyama no ana adie be o se ni nyama nfie no ana o ka se ni bi no adan na wo bro wo ba ye no ne pese hu bo ne be no ya wo bro no ma ye hu ne bone no busa se da be na madin da be na mabun oso mo wo da wo
wa bo me da ma me wo me ba pani be so mo wada me so anka no me nana se number wa pa won frɛ ba man obi abeti o so me na mu to twene o de me ti kɔ bɔ de na bro ne so bekum nana wo suma bro to twene number wa ha so ye nyina be hia be frɛ mo obi abedi ada me ma kɔ mo obi ate me ba obi anim Gabi what say dia waka ya no na ma say adanti bibi wo o ba krom ha na ba ba bu ye be ya Gabi wo ha mabunu wo ha o ko du ho enu de o be je o le de nyin to ko because you are original well na o ti ni so ti be bia maye duma no krum ho ana maye wiki we on da me yamra ni kene ko bi na yam mo ne nkasa na omra ni kene ka obi na yam me pa cho me ba woni e ntini nsam no wo ka no de number bi nemom afutuo ba kwa mede ma ho ne se bomodia na ko woni wukunu no monko check mo blood we say na enhwe se no so enfiri ho a na ma akra so panyi na te wo yo ni ba panyi ni monko check enfa ho wono ne wo ba pani yen me ye no ba pani monko check mo de monko check maye ne no so enya dase wo bua mampo wa ba be pacho prophet me pacho maji wa dwai mame ye twa ye ho ba se ye ba pa prophet nsijanfi e wa ha obehwehwem original bible no kwafo betna ha original bible no kwafo ye prophet isem the numere a prophet wono nsam ene wo ye ba behwehwem ne ehunu se die ababa yi asene ka yeso wadi na tamtini mani nyina bewuo no eno ena esi anase eye medical bibi enema bi na enkoyie ye behwehwem ye behunu ye twa ye wo ba enyu afidie no free ha Abrantie we na mehia no hey enne die besi hwe waseye nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie gina ho umbu ade wa hu woni me ye bibi wie ya me frɛ wo a wo mfa no wo pa kyerɛ sɛn na wo so ma me gono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo pa kyerɛ sɛn oh sa ekraketwa bi nanka menya hwai ka fefe capsules awrade na medana se se manhia sadro ya enka medwonso wi a ne sufita bi di akire oh kafra minim sa na kyerɛ sɛ ka fefe capsules no oba na sekeka no nsufita bi gu no ene oba oni atenka etu ase kra hwɛ ka fefe capsules no scent mi ko pebia to sesie na ni haba ne korenaka ba ne Fred Menso Kumase Fred 0243105904 ka fefe talala Time I saw Dubai Expo 2021 and share free October 1st and Kosi January 2022. Besha favorite Kumawood Star Bonnie Tilapia Osode Wajo Pokuma Hala Shampoo Jalen Travel Consult One Kuana Dubai Abayama Onum Tumi Krata So Fan Chidom Emra Dubai Emyamia Pinia Konsa Bench Khalifa Desert Safari Afe Jumeirah Beach Emyamia P Yeah Tourist Side El Dubai Yakobo Nia Kwama Jalen Travel Consult Pejuma Ama Dubai Asaso Ayon Krata Semina Yi Asukufo Ajuma Efo Dubai Expo 2021 Mwana Ibra Jalai Travel Consult Yo Kumasia Tonsu Espresso High Tension Ofre 0249198615 Jalai Travel Consult Yadu Betu Sefa oh dias Asuo atware okwan ama okwan atware asuo afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayaresem wone wonkasa ato afa ho wona wonkasa mu abuo enwodwo yade adwenemu haw hepatitis B koko sisi yade ene yade nkaye bi etasa nyina no wuduru ba heba center aso ya eyade ketewa bi edema no wuduru ho a wonfidi ahuntahunu abrane ya wode kire baabi amfomso no ewo na wode ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue etimi aba mira ena wo kaniti asa no na no madamfo afiamanu enya nkwanhia no eho ene yede ne koye na ne nkasa mu abusei pain na wokɔ ne yankyere ene yantwe wode ahaban ene toso ba heba center ewo Kumase atonso agogo hospital na chi ho pe ubusa akrakra na obekyerew fra won number no ewo 0244083482 ana 0272500012 achemfo ba wonim fom ankasa ahaban kasa wote no abebuo mu Yensua Yensiu, Sansua Yensan. Happy birthday to you. Ashes to ashes,
dust to dust. Throughout all life-changing moments such as graduations, weddings, funerals, birthdays, ATL is there to ensure you're never out of style. When you think fabric, think ATL. Log on to atlfabrics.com. Order and buy your favorite ATL fabric. You can also visit our shop at number 40 Kwame Nkrumah Avenue, opposite the Swansea Shopping Arcade at Accra Central. Also available in leading fabric dealer shops in Accra, Kumasi, and Cape Coast. ATL, bringing fabric to life. I'm free. Maria dry ye bohu dewro anytime heba mixture. Time heba mixture yema obia etidie malaria hano. Die nanum ato a wontimi anidie no. Wadra ne time heba mixture edro. Edrei ansa na ubetobi no. Hwese wakọ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojema hu se wo etidie malaria ibi ansa na wato edro. Time heba mixture edrei enye ma oba wafa afuro. Die won ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu. Se upe edrei dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wa Atonsu Monaco Junction Herbal Shop Drugstore ana Pharmacy Shop dudu na onsa ebeka bi fra 0244417669 kayo satam no TIME FDA agi agwadi nkratoa yi atum Yediaba. Ediana diaba o halpisi ya ominyaso. Eye Kebaline Company Limited. Omo Oliver Syria Mix na. Omo diaba no enwo da run am ebono. Tie ye popo. Eye kama se. Na wonim, ubetimi edi wa dance ya agese bi ka wo ketre maso. Obi etimi di bi Oliver Syria Mix. De ye pa. When the ka se pintin bi ada no me. O di dia aduane enu no wo. Eti se Oliver Syria Mix. Oliver Syria Mix. Who bebre ye wo Oliver Tom Brown, Oliver Wayne Mix, Oliver Millet Mix, Oliver Special Mix, and na Oliver Mix minim se ebusiano obi benya di opewo boni pa ho ban ye fi stroke yare ne ho cancer na fi diabetes enti ebusiano nyina ehia Oliver Syria Mix akola di penidi akokre di abrewansu bi di swati ase ane se wo ko ado enunti se wo pe Oliver Syria Mix bi etu aton wa 0507 169417. Cast the Panina, the person who acted, obeying Naman. Me pache all them one, or the Nessa family. Me son and Nami, and I should not go to them in something. Me pache on the son limit that, or the son limit or limit how much sex. Because I said there be many classes, he said, after the money, say, I got my task. Me pache or you me, I don't limit dying. Me pache on limit diamond, what just if you must be bad in the soul die. Me pache on limit die power, what just if you must be bad. Show me breeding. So let that cut. Because I am not cut. All my Kasawa Yahweh. You better get into or Yahweh. Whenever I am a moja, moja will your bed. It's a dear share now. Mami ya ne Gabriel ne de ndia ene mami ya no onye ne wade 12 years no wase abusuafo kan tiri no no so de ntira ekowuram wo brani yaso betumi aforce horse amena ko riverside but don't be force ne so tinchira nche wonu munsuo no ti abusua ka wutiri komu a wo mon ka se ko bie wa ha mu ema ba ma ne wona na sanyem ba ma wonyem wa no wa hawo no wo bro wo na akra no awu was special family planning na osiminyi da wo so akwakoyi ada no no afa ne sanhye wo no wonyi ade ani mfiri ho wakase koyi a no wakoyi 12 years wanye ho ade woni ne wu ana akora na wu atete ni ayaka de still okoda ho na da o ayi wase no wono ne wasam
Minim ne da. Kasagu we. Minim ne da. No ne first day no the best of the best raya me hu ne da. Na wo ba ma ne hu wo amfa dan ko na busia fie. Dabi. Wo amfa wo. Min vote akwa minim ho. Enti de din kan ne sa wo ya wa asene ba ya se. Anu no so odi ka so be ma na kasaru ni so ba nya so odi ka me fa no first ne fe rase. O ya nkroma. O so odi ka do ba ba e bro sa na ba nde ne baketwa adwane koye. Ono nko so mkwaje akra ne be ma no yeso be ma ne busua ba na busuafo ama amfa akwa na ama no. Okay. Ana no akwa na ka ho. Ebe pem sene. Okay, na ebra ya kache wo se wasere se wadi natem enu nti sa woni ne ba no anya ide akora bia wo be wono no obewuo no wasere wote sa asem na de na okafa ho wate enu de bisa me mfela no ba ma me kunu no e na ofre no ene no wote sa akoda de ma me be kan bia na ope na oye me se wasere na te ana wo bisa obibia na mo wo mi ma me so on kasa me umpamenti na no kasa kwa ofon so da okay prophet me ma akwaba chwe yeah nyamisha prophet menim say wo ba na wotie asem no kakraba enti papa de person ye ma ye nie enema say no eya na wo mu bebre ebetimi abase medically no wo mu blood group no ebetumi so abase spiritually de asew no eka ye no na eye adwuma because asew no nya meka ye no de omba pani ni what one ho kama Tidi enti no best start cancer asem no na afei eniema edane enti papa we de wo be hwehwem e de amaye ne yehunu ba bia problem no e free ba okay ene se e be ko ne se obey nasi nasem no be kan ne se nyina so yi ne de ha ya ba so ye bibia atia me a okay yeah fidie ni yenti Akoma 87.9 FM Prophet Kingsley Jelfi Kings TV wo hwa ne live wa na cha say ye papa yi adawroma e na wo hwa ne live e wo Kings TV Prophet over to you we didn't say mame ya okay mame de say we need o de kafuna okay okay babo no kwa for mame ya na ti wo no wo say nasi kafuna woni ni kunu Gabriel etsena ye wo ye no boni bia mame ne be kan sem bi to wo mbarbo so no if you all no obo bia na akra no wangu anu aye basa se mame kafuna wode mame Yakoba bi ana waye ne bibia tia no sunsun mu a enkoni fa so enti sa nso na yare bi na se ha no so a enkobonkum so tentem se no krese mame kafuna e bibia tia mame ya enkobonkum so enti sa enkoni fa so tentem se ni nyina na chese bibi koso echese bibi koso asofo nyina aka echese bibi koso tifo se wo hwe bia manante we dia me say no libilibi no la eya original emuda hofan enti na nani ye pesa prophet na aka saba na obeye na wo bia de nani hwe bie na enkoba se ye no wo fon so na papa aka enu ti wo hwe bia na chese bibi koso spiritually yeah bibi koso Mami no equated to me. Okay. Eti papa say mami no kura to me na nanu asem so e na Asia bibi say e de na betumi ayafa ho amaye. Bibi say ni de baby akra we na yi na du ni de menyi ni say betumi ayafa ho ama akra na etumi abase de normal we. Sa wa hu no. Ti de akra ya ye die. Bi say bi fisa amre ko na ye hu de wo mu no. Na ye baby bia boa na ma akra bia ba bi mu a obetima ba asetena but we dey yet to mean guarantee in life etie for areho etie for areho yet to mean guarantee when in life mato mama me no we ka ho me nsa na papa yensa nhwehwem mfiri ho okay mami ni say mami ye di natem ena ma se wono na ya wono so yesa papa ye betumi ahwehwem so ahunu se no kwasem se mami ya di na temu ana baba no kwafo mami kafuna e mami ya ase se mami ya ye bibi etia mami na mami ndi nani hu ye so odidi na temu ana se oye ni bibi bi sign bi ma mami ne hu se ombuna enkoni fa so wanya hwe so a enko bonkum so tente bibi ko so ende ntokwa na chi no entokwa na chi die na si entokwa na chi na na mo betwe ko e betwe me ko e no ah corporate police station na chi corporate police station wo say mam ne smedi na atem no ana m ka che mam ne say oba atanya sasa oba ba no bidi bi ye wan kwa me ka ne brofo tene ba ne ka kire no to aso
eno na chi papa mami boza aha tuaso aha na me so ba tanya sami ndi watam na waka so na se ba ma ni mi ameme nku oku me di so baba no bi di ye ne sanka be ye ndasema me kan ya no me ka kire be ma ne senti le onua ba na ye sa ana on se wase wadi natema obi na be ka kire no wase obi sa na me ni natem beba na di asem na woka dia woka ye ne bi ha no why bibia ani police station wa asema me ken police station wa na ombeyi na ba ne ka sa me se madidi natem no sa police station wo no ana o me senti ma me se be ma ne kwadi oba ne kwadi di oba na didi watem pa e wo so hwe se oba ne kunu ana mka chen se ne baba rocky na ba ne temenchen baba temenchen ana nka ba obi di bi ye ne sanka be ye ne den na me ka sa ndo me see form me pa che wo ade a wo beka ebia wo fo se wo anya atem didie ema wo no ebia na ya atem didie ma obi se wo ti ase enti ebia asem no a wo ka ye no ha maame no but wo de wo se wo ani natem but maame ne de ha no se wo ti de kana se me ti ase pa se vitana so ma anya no no ye san enti papa ye hwe ni aka no die ne betumi aye de abo wo ho ba sisi ene de gise ye nya botre hwehwe ba bia de ade kura ma me ni gina so wo de aye san ne ma no na ye hunu tumi kura ekitamu na yesi ano se de be agays so ne be ma na ubi mu ana se o ye bibia ko wase ne yefunu no wase ne yefunu no so wase me yefunu to wase kete o so wase kete o me ye wase me yefunu me be ne ba ne ubia na ka kwa ne be da kete no so a aptana kwa ne be ye enti gise yes ade ne si ano kwan nye sa akrabia fimu ba emu gise me be ma ni jai dia ene me ni asam okay enti prophet ebia na obi o se bible no kwafo original bible no kwafo bisa yese waka bibia tie maame na bible no kwafo se enye papa na kai yo ne prophet kinsi jenfreka bible no kwafo na kai se waka bibi e de tie maame na ampan so wo be yi wa ba se o ka se ni se ene tie maame no enti papa ye hwe ebia no wo bi ye de asem bi ato no so wo yi na no anyi wo ye no ho hwe enye ye obi kura pese okokara no do because obi ampo nyini papa eba ne se ya onipa kro no onye dai mediane prophet kinsi jamfi original bible no kwa for sedodi kan yedi dwuma o santase runabout eye wukwada bi emergency counseling ene fiada bi ya sorry obi ogana ha no mo abrochiri baby bi na wotie mi a ewiase ne woni ma ya die ni hunu ene woni ma nso yemfa ya ni hu eba na spiritual things in there bible no kwa for ne bitima spiritual research na watima ma technical na depot ya ekoso okay ya wode ma bi wo no ho a wonfa woni kesu ya we technical eye na ntimi hu da gise bibi eye adwuma ko na ko yi akoma mu nsem ene obi adwen a kire enti we ni ade etimi yi nipa adwen a wode asi wo ama be hu se kuta bone mo wo ho kuta adwen pa wo ho na ade we se ni wom ana se ni na tie bible no kwafo obi ho ha obi saa obetimi ni media hia ana me number me de betu dwan onfa na wontwro ntuye na woni me hia eye ukuada bia ye kina no pa no nwotwe ne atranse was santase one about spice one and obi o Kings TV bia so ta hwe programs ohun se ye was santase one about na o how bi sa obi de ade ato no so obi awia na ade nipa na omo ho no do so peso ohun nipa poti ofa ade no ana obi de ade bia ato no so peso ohun se ne na bi ne maame bi o wani bi o de ha na enye ebebo bi bayi ne hia ne mo bi hu ade no ne sia no ene hia ye betuma hwe mo hu ade kure wo mu na ya boa no obi tumrikaba na ya boa na se fia da bia me number na me didi dwuma no 0556 94 90 87 0556 94 90 87 na 0243 99 97 96 0243 99 97 na papa o se kuma se mo wen ye was fantastic run about na unity way ne nchen hwa oduru hono mo ba bia omo pagya dade no you fi na chi wa asie hona nyame manya woje yo papa ene da se ka se me twa to kra ti amaye tiefo na de me kan ne se ewiase wo hoi no mentime ho ase wo bia de problem bebreba e ba ne sa na nya ade a eye honamani ne de evidence e ko kire judge amana bu aten na yesunsumu asem de a je se bible no kwafo na bitime hu no crepot ya ewo so bi wo court case bi court case na obedi nkunum ana belusu ana ade bi no obi no twon man so obi kura ade na ye twon man so no nana na digya no he de hu mu no kre asase no obi eje wo nana na digya wo ba wo nana ntima nkyere wo hie yi
oba e bitima nche se no kri wo mu se ye modea ana se wonana otwatro na de maamu bitim do hawo bia ba na esia no nti me di dwuma okuwa da ne fia da bia o santas one about nti me fa number na maamu bi okay me 0547 0547 0547 okay 520 317 0547 520 317 so from Benjamin papa nyame ensha papa prophet Christy Janfi ya papa ni atene kan original bible no kwafo ne ene wa beyi asem yi edi akire yen no enu nti ba bia wo bia no awon so wadwene bibi kire wadwen sa no fakọ prophet ono mo eye 0547 520 317 0556 94 9087 and 0243 99 9796 prophet Kinsi Jeff number no na mabedwa for ba ba jedwa na etiefo the prophet ka ye no wose akran fefefe ya wada ye nua bayi na so ne de Akoma FM want to me ka se beye yie na emom de e ba no ne betumi aba ho bai na se wo hwe akra no nanima ne tinwi egu ne ti so ya wo bi pebie ede na to golden bed so a mati asem yi peja akra no e ma me ne hwe ne yie we ma yi ni 3 times why you dey why you ni tinwi ne 3 times emponiye we atiefo mama na peja akweme pacho mama me camera ayi ni ye okosoro fa ne aha ye hwe ni ye ba ko de no ote ho sei na akra ne tie o hwe akra oba akra tinwi ne mposo obi aye obi bia enkoda ena wasa wode wani kire wo mo so di wo mabora na enti obi ye bibia ye ntumi mfa ncha na ye hwe akra fefefe hwe akra ketwa hwe na nentu we kura wa ya de woni di ya wa fon hwe akra ye nentu egu ho hwe akra ne sire kura no hwe akra ne skin color yes a color we enche beda ne ash ti sa akra na tade na ehye no akra ne nyina ye se ye watiefo no mu wi a wo mu color na dane na abaye ash no ma ye se kotre ansa wo mawu bone be no obi de be ye wo wuntumi fa nche ya wo betumi ama akra nkete asofa sei mumi yemfa bone nche ye ho ba bia wo a wotie me bia yemfa bone nche yemfa nche ye nyina ye fom akakakra bi ne da ho wo na da ho no ye wuhua enye ye ye so mu a enye ye ye kasa ho a enye ye wontumi nsore nante na wo da ho wawu yemfa ye ho bone nche hwa akora no hwe ni tiri na hwe wie mu no se ya na ni tiri aye akora na ebre mera ho akora no obre ti se ya na obeye se nyame anye no nkwa wode afrimu ana meso ba bia wo bia no ma ye fa akora we nya testimony wuko wunkoto dwanum na sa wo bo mpaya ya to ni din ya friend se wo ne dabai wo ne kwasia da me name ya friend akosua se wuko nkoto dwanum na wo bo mpaya eya na wasrempa ibo bi dia ma little akosua se nyame nsa ne yade na ye fa ne mra ni enka se ya na ni nuanum ye wuye na so akora we dia onwu da ya mompa ye fa male asofo amutie me adifo amutie me nuanum ma ne mema awofo matan ya amutie me uko nkoto dwane mu a ye nyina ye nkai akora yi nyame nyini fimu onsa ne yade ni enfa ne mra na o medi adanse se de nyame ayama ne nie mera ho ekria betra se etie for mera ho pa ensu nyame ti ase ha eba center ba no pe banka se na ka se ba no pe banka se
ba center sefa wo yade no fabra wo no mpemu na ebu nka semu na atoche ma wo ba wo behwe na fe watrechre ne nyina kama ede amao enu ti wo pe expert a wo sando mpeni nka semu yade a bomodia na ebra ba herbal center na bibia be ye kama afi cancer spinal cord na ho atoche ma wo namu na ebu nsemu na ebu ana wo kotodwe kura no aye firi so ana ehun sua wewe wo nya ba o ba no pe banka sei ba herbal center say entrama stroke kun gonorrhea ensewo edam enka wo baby wo mami bi ana efom yade yi bi ento baby so ana stomach ulcer be ma wayemre mepemu ema ni ho few wo nya ba herbal center ye dresse ekuro ewe akache female and male ward ewo ho a ewo so oje oto ebejo edi ato ho na cha se ya hwew yade ama ho ato wo fapoma bra wo kwa wo begya wo pomo ho na fe wo nante kuro chia no wako me so se obi wo yade a wo de ekọ ba center wo kumase atonso agogo ye ba agogo hospital no enche wa Committee 16 le temalashibi was Bowers Club near ye ben fresh 0244 083 482 0272 500 012 acha for bana wase yare wanyina ebedwane na mom no so make say wo so wo haw yenua ba ma me ya haw no wo so wo bi wo na wo ma no yade bia bo wonom na wonom awu wo anu wo mawu wo hunu ba bia efiri bomodian fa asem ne ntam bomodian na bra akoma mu nsam abedwafo na ase ye wo askra ye ne mo ene di hwene mu wo problem aware mu problem so fu bi na afo so wo no wada waka wano atom koka ye bekun wo bia repu wo ba ama wasese munim na moka ho asem a ye bekun wo bia repu ba ama busia ene ahemfo atrase asiesie na chese wo ba no so bra na ebre wo bitimi repu obi anana ne na koso akuma mu nyina asai wo bo se ni atrase ni aka ni agise kaka ka ni ama wo na akora na ebre me so ya trate wo sa wo de ko ba bia ye bekun ane ebe yo sei Ghana mra no hye wo no se bomodia na bra akoma mu nsam dwumade so na ye beboa wo na yakon wo kon no e de ama ye ne lawyers a doctor for na eye adwuma e wo ha sei omo hunahuna wa ensuro ye ne police for ensuro empany for so na eye adwuma bra ne ne wo mo adwuma na ye no omo adwuma ene ya boa wo mo amo ayaye awie no enti dia hunahuna obia de obi gigi obia wo se bibia ntumi nsi bibi betumi asi enti fabra ye akoma mo nsam fabra ye eye wo askwa ye ne mo kumase mo stadium wo dia wo ka sports stadium pe yes wo fa ka kra na di sports stadium a wo se wo ba mo ti wudru mu ana wo si akoma fm ya ne mo main gate no ene di ehwe ne mo se wo ba so na ebia wo fom kwan na pese direct wa wo betu ya fresh 020 39 582 020 39 582 wo fresh number we ya bejo so bomodia nefa wasam no ebra komamu nsam dwumade so na ye behwe na yaka ede ama ATL entuma eni efene ni da ho ne ye de ko abronto obia me se wo pentuma entum momu a eye ATL anoti bra wo wed na engagement was office Friday where eye ATL me Jones ye nipa ne ba wo so to bia ya hyehye bi eye hye ATL entuma ne bi na wo so wo ho ane bomode ane ko 40 kwa me kroma venue adabraka enkran ho na kire se wo benya ATL entuma yi bi etio na wo ba kumase so a ye wo ahodwo about or 0244 334 406 0544 268 974 ubenya na chese woni 80 of wedding komo Oliver Syria mix bomodia ne peton brown papa yi bi to kema line Tom Brown ya etre wudodo mu tre wo se ase Tom Brown wa eda ya kofa gu supermarket mu wo provision store mu a wo moka kopa bi na kofa gu so ya wonu mu pebie Oliver Tom Brown Oliver Wen Miss Oliver Millet Miss Oliver Special Miss Oliver Miss anunie ma wonsanka bi sese anuane no wom uko poku trading ubenya biato China ma abenya biato Harima supermarket ebi guove ya sister Hannah wone Madam Harriet bema obie fresh 0507
07 16 94 17 and 0243 51 94 95 and 3p garlic mixture 3p 3p edu papa ni niye 3p 3p edu papa ni niye 3p 3p edu papa ni niye 3p garlic mixture ne yebon wo da rechre wo na wiya yi mesa wo da 100% garlic extract natural plant juice and ka ho be vitamins mineral vitamin C and na yesum dia gumo 3p garlic mixture bibidro natural bibidro ye fa hwefra ya wo no mu a ebisi immune system no manage blood pressure no menstrual pains eko na manage sugar level no won sa 90 to why ka sedodo when ya stroke wa na aka wato ho eyentehye wa ya de odwo so tata odwo so na ya ya wa furu ayeka pu na stress mesa wunya 3p garlic mixture edua mesi a doctor fo agi atumu no mo se ye papa omo ya bibiduro nyina ase ye twa wo puse omo tu chama 3p eye dupa nti piwak natural papa nyame shira so de 3p garlic mixture ba wono no ya no wanje watia sikinkren daniel ba misia ba kwale na ke ba pedank angelos fre 0248 92 88 24 and 0201 00 21 21st clinic yesiatica expert na make akire wo no mesawo da siatica yade bia ehu na sredin no de mani din de no masa yade we nka wonto na wanhwe ye wutumi sori mpo no akopa de wo no abusua bedie wo ya 21st clinic sai siatica yade obetutu ase de ma wo deku wotu ase na agi wimfa na mromu na afia kwakosu nanti asetra ase jase wo ya ho hwe nye ye wo ya 21st clinic siatica expert ene yen efri wuti su koso na se yade bi enei agigi wo mesra fa kwan na ya doctor fo akuni ni ani ntini no wontutu ase lab scan ye massage ne machine treatment ye wi a ne ya sande wato abibidro so 21st canteen so de bonu na ya ready no 7 am kona kwetwitwa bi di and cried on market heavy do then mu kuma se ye we sha overseas ultra for radio sunyane tachima go so se hwefra ye no was 0540 311 time about center and time about meshaba malaria beko time about mesha wapitete no ba ebesamba wobetimi atibia di atibia gum aha na bo na me ya de so ebetutu afri ho na chese time about mesha TIME was here the brought to yade ne so kenje ba capsules de ebisi immune system ni yie pa na ema yade mani padua no rough enipa de wo bedodo na so wonu kenje ba capsules a wontai enyare mrema bi jana satoso na akwajansion kwale na ka ba dani ba Mr PF have me ozone scam is up dank chemical ne ba so bia mu benya no pay biato for 0244 417 669 0244 417 669 Joseph fashion we no enap matade dia shame atade chasa enye ready made you obi sa no Joseph na dia pasoasi material no watwitwa wato ne bo ase atwitwa eno wode afidi apam eno osema magician na fire program Josie eno se enye ready made so wo so wo material bi ya wo pesa wo pam eye fa nkomo obi ma ne nse wusika Joseph fashion obom so ne meeting the sports no ena edi ehwe ne mo wo obi style bi na efe mani akua style bi na your fa eye Josie twa ne fa WhatsApp no Josephine was 0243 433 465 Misamu akwa baby. Papa yeshe ye nia ba mama ya. Ene ne kron cable ene wo mo a no we ma ya hosem next story no ya hosem but the whole thing is that said the prophet be him na waboa yen na ma ne omani bi wo ho because initially na obusa no mpese obeka si say wona na ase no ntem no attend bi ekoso ba mama ade ba kwa me pese me kan o hama nipa nyina ate ase ne say nipa ye wo wiase ma anya nya ne nipa saa na sabe ye kan temperament obi na said na Akoma tie ne na Akoma ba say we react obi wa o ka chense wo kwase a ma enya na hwe obi so a wo bona na ye na sem sanso obi so wa sa wo ka se wo kwase a chese ni wiase nyina wa ha na brabo nti mama ade ba kwa ese esu mu no se enye nipa nyina na ye de ade a ya ye wo mu a yesu so obeja manaka on se maami sa nya prof hwe mu ya anka obi ehun se ateni anasa ni omo ode ye eno no na maame no e se ne man react you but prof wiem ye behu sa asem bia o ka kire maame no eno no so aye ni suma se ni o mama nne wu anu wu nti eya de suya de e ma ye a etie nyina sa nye nipa bia se ye wase se ye wunua ye wunua bi o ye na de o se me na ode aye me no twen na abehu ma e kan se bebre o
was a chiri bebre ebia no kokum bia no okoye wade bia wo nsori biem obi okran so won kuma obemo atena se na se woni baji wiase ken na obehunu ayasem kase na ne nyina yese wo yi ade na hye no nko ade a na na akora ye oburu nua bebrebe abiga yi ga na friend so aka che na se asem no so wa mpa me chewa odi obehu ana ga Victoria no se me mpa chewo ma ene ni duabo bebrebe afa wiye na ga ni buru nua left and right no di mama mesre atiefo ne akoma mu nsemfo a ye hwe ye dwumadie se wonu obi ade mama na ntempa wo se eya ne ya ma chewo pa ya ntwe sikanse ya pa ana nti wa ho ofe so chese o pa chewo no de na asi o pa chewo na de na aba ana ma de to so me speculations bi to da ye asemase ye baifo asemase nye aseme ma me o ma me ba na biane no ana ma sanse sa ni o ma no so ma to da ye nte so okay ye wo se wo ba oba ho ban se bi onya aduane bia no obedie na emom se wase ana se obi obe sa okwa na wo suspect ni pa ma ye okwa ye fa so ye na ema ni pa no onya offended no kwasam pa atoda ma obi asset mi ba na nchen aduane kura wo tete ma de wi ebia ma me baba ba yiye no na ma me na firi se ade ma se ba yi odwe bibi bone fa me ho ana sa no mani na ma emoa ni nyina boa ma e de bone bebre e de ba na sano ebema nipa no betimi abodua na se obese life ye hye sa de no so na ye fi se o de asemesi onya papa obaifo toto nyoma ye se de be asebio se ne bayi nipa odi guaduane mama oba e affect no bara nya se o ma akwena aduane na se o fa akora no bibi na okohwema firisem na se wo ye nyoma bi be kire se efio na owo no ana wo che na owo no asem ho e ba sa dia on kan kire obi o babubu ma moate obi so on kan kire okọ ya no so okobodua ebi adewe asie no se ya mpa se mente sa na masse ade to me so a se nya no entempa na ye aye no ndi mama ye besere se sa akwa no so ye nhyɛ no so akora na wo no em se prophet dikan aka ho asem mama na nka de ye pa na se nkan se o sa ne be ma no to aso tena biem barem se wan hunu o se de wa pa ba won ko biem but se so nine akora kan wan nine no o mawu nti ka na nkese o twa so ntempra ansa na bedu bebi aba bedu nti ye mfamu aba na me da se ene na me eye amen wa wonim se amen de kokọ wa na chese wo yade nyina kọ ese na fidie e ma renu ayede wo hyem woni ntinsi wakwa ya sabia na chese ya ka cho se wo yade no eye nwunwum yade ko ne kowu na wo de wususu se dabi enye nwunwum yade akọ amen scientific hospital kokọ ya na yede wa hye ma remu yede wo to so abo se wo a chefe bia yade na kọ hinta fidie ma resen mama na dro we nom yade no kọ na emom no se kọ basa ye malaria eya na honam ye omre wonum na 20 minute wo fon ana wa ho de no wuti so so ato ye bibi kaka no abre wuti pai wuti fedwan wo wani ye kokọ ana chese eye amen fever mix ya doctor me bonsu amen scientific hospital ene wakwa fa ba no wonunu bia sa yade ni na we wo benya bi ewo pharmacy ene chemical shop bi emo herbal shop mu benya bi amen scientific hospital ye wo so ye ne kageti ane di hwe mu nembom ye ne ni wade share market ni atwemata chima ne bofi pam frɛ 0277 00 1234 and 020 24 88 588 Sabe papa na make for charistic ventures dia ma wo ye do ye Zara mission Zara G capsules Zara man capsules ni India ba mission ye Zara mission Zara G ni dia dwuma eboni eno dia nemu san ya dia bia efri wa prekope eno nti oba ye be me wanya nemu san ya dia na won ba kra no e ba sa esu an wo kwan wo tumi ngo wo pedro beast immune system wa ne tutu nemu san ya dia se ye Zara mission Zara G capsules no mission no ye nsuo wo de benom capsules no amunumu wa na just offer 3 cups of Zara mission no offer 2 cups of Zara G wonum ya yade ni na we Zara man capsules bema wo be gira wo na so na fe wo bo adwuma pa na eno so bema wo benum yenu bra wadidi awia no pa ne anwumre na just India ba mission so malaria fever typhoid diabetes balance of blood pressure na kama eno so be fa wo didi wia no wa fa na bibia ya kama de ma o kanshi drugstore lane herbal pharmacy kam ka show mu benya bi obi a ope charistic ventures no ba yedudu atuo 0246 34 83 and 0248 56 93 35 na kwa ya hwe ma me ya ne kro Gabriel Marco Bible say enye ye ne honam na enya ye ne wiematumfo ne tumidie ene abayifo ene abayidom ene ye ne wo mo enya na me bisa se maami eye waase obabema ena ne ba
wo ba bema e na ne ba so ompre ware ne so to okum wo mo se de bema ne beja na ankasa ebia ne twetwe mutwe ne ewia si wo sei wo bi ade na wo sei se ye wo baba wo de yemfa ne se wo baba enyoma bi wo ho ya yemra ye nipa ya ankasa yesusim ade ye de ye wo anya wo de yemfa nya obi Akoma FM ye de ye wo na anya wo de yemfa nya obi wo baba ma atopa o wo baba ma na topa na wo sei ni nyina no wo kunkum o mu nyina akwa wo bayi so wo twa ne ho a no asa akwa aba no obepa acho me pa acho mesira wo ba ageme mesira no de ne nam ha mesira no de me enam enipa ahodo aba wo bayi na ase se wo kwa no mo bepa ne chew na watena se enti die banku a ne nipa obi tibi de ba yawo a wutu mi mfa nche na je se wo sei ne nuoma je se wo sei na brabo enipa tirimu oden enipa ye tirimu oden aya ye nya fa che honhom aya ye nya nu honhom aya ye hunu ni se ye nyina ye ba wiase ni ye basa akọ se de ye si ba no sa ni ye ba kọ no maame wo kwa ye de oba ne beka ho ye de obi beka ho ye de wo niema nyina beka ho ye de wo japade nyina beka ho adan sense ya ababa we su a wo su o maame wo su ni nyina so wade ebeye ade a ebeye wo baba ma no na ama na fa sa akwa we nyina so o na nti se wo mpa sipi na ka che wo baba ma no ababa wo na wo fa no no mempe mempe se woni ne batena biem mempe se woni ne ba wo mempe se mani kosue ba hu because ababa wo ya wote ayi onte wo kasa ono wonte brofo onu wo so wo ntichi wo kasa na nwona no ababa we onte enti wo bi ana ka ababa we hu asem ya dai a kire wo se wo didi watama eye wo bi enhwehwemu no kwa kire sa ya ne kunu na ka kire maame se say na enipa ye nipa bonefo enipa bonefo wo hunu wonu wo ben wo no wadani sonkonsuo ana wonom wo koba na wo baba be pa ne chew na wo baba ka che wo ba yi wanim fefefe who say yi 28 million me yi 28 million fa kwa asore dem fa kwotua ma asofofo ne yemo mpaye ma nkola no na yenya nkola no say wo wia asem wo ne wo yire beka no na wo didi mikasa akwa ka kire wo maame enne wo hunu dia wo keka wa ha wo Gabriel ena ma akwa wo busa no wo hu se de wo si ye se de wo si kasafa wo hu mesira wo ba no enne wo ma ne nwie sa akola we ye nyina ye ko ye nkotojo anim nyankopon ne kuta nkwa sa wo ka se wo je a ye ni hu asem bia aka enti se wo bekode a onko na se wo nyankopon de ne beche ye de a ya so mu se twe na mom ba ma no se wo ba de wo ye ne hu so nkonsuo no obesa ba biem because ma ko wo so obeba ba ma no wo so obeba na ne yire de wo ni problem eti wo ne yire betena oba ma ne nye no amane nje no na mensoso so onkofa ni kuromu ni ono na ne maame ani je ho na busua ani je ho onkofa bi na wo ba no so nwene ne ho wanya bia se de wa wo miensa nan ato wo munyina agu no ontena se na won kantum na de na bema be ye wo na ne nkosua bebo wo ya se tem wo be ha ho wa brabo musa o me nwene ye ho nyame sha papa ye ka fefe o se talala kafe me patroje so mame kafefe talala kafefe talala na chese kafefe no kafe ba na kafa be ma na bibia ya kama enu ti kafefe kafefe capsules no bomode ne no be ma low sperm count na sa wo de boss 1 minute 2 minutes na be ma wadwonso wo be ma nya eya na enye fe wo wusu timi sampa wo ye mra papa wo empem wo be ma no etwekọ ensa gu ho anasa ye nsuo bi fremu ba wodwonso ya ya wodwonso ntentem wonya kafefe wo talala enu ti ma wosanka bi oba wo so nsufin egu wo ana mpokrasa wo ba nemu na agukro wo ba nemu na agunsa ana wodwonso a wutun sampa enema nkoyie wayase ahyehyew wo ba woni feelings wonya kafefe capsules no ebi bomodia na hyene so se wo pe bi atoda ne ba kole na Fredmans happy dankenso ke ba ohuskobi sanso na Jodasma se wa hemba mampon wo benya bie na wo de frɛ
yeah Harriet number way so 0207 0207 183 819 0207 183 819 Alaska Star Enterprise Alaska Star Enterprise or number 1 original wallpapers color never design never wakofe free Germany Canada Spain US France Denmark Italy Sweden and diaba me say ha ye the design out to moon say yeah original wallpapers no emfa baby a color no a ni negirejire mu ye nipa ba ko pe na akofa aba Alaska Alaska enti schools restaurants ministry bi a wa bie efe pop or no Mr. Alaska wallpapers never design ho na nya fefe kama enu ti Mr. Wadam Mrs. Anoche Plaza Alaska Star Enterprise the Prudential Plaza also Akoma credit be my friend 055 411 48 Savior Foods Dr. Savior Aduane wey make a che wo bi bia nkrakra bi a wutiem ya ne die kwan so bomodie ne pe Savior Foods ne bi na fa gu fie ne wo busua ni wate na eye aduane san yadro onua mani bi a enka chese mi hu se de mesi aka no eye kama eye papa eye wosi akwan ma yade diabetes afa eye nwedwe yade stroke da wontumi na osisi wonam ya wodwo so antentem anapokra constipation wonan no wosaye tititi mesraw eye Savior Foods wodi atobi ma wobusua ma me no papa wo ma me a wadu men pause no tobi ma no wodi a wa be hun sakraye Fred Dr. Savior was 0577 201 495 you grow fine mojadro wonum na to untimi ni die wotun say wan kasa to ye bibi keto bia wasema bre wan ye no fe obi wasema nyare nso menti apɛ wat bi da eya na wonan wo say tititi wadua ne die mu kura nye ye wonum ato kom de opa na so aduane nyi wakono wo ba wo so feti krom nkoyie won ya grow fine herbal tonic mojadro papa ya digital herbal clinic dia ba mekan formal enani stadia na ne wontiri mu ma mojadi afrisani ye pa ewo ni paduane mu misie ba kwale na ka ba storm room smart herbal boase Fred Mens apidan pure leaf chemical ne ba show biemo Mesa Wada Fred digital herbal clinic e was 0244 59 65 32 no kwasa mu benya be careful so travel and tour and recruitment agency nie wo pe working permit visa ye be mo bi dia kwa hefa Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium Turkey eno no ya do ba kwa tentem na ye ne adwumako bi wa abrochime mu aka yetema pam wo nei ye ma wo free working visa free plane ticket free accommodation Ghana for the free no obi ape na so we ye free mu free ahoto wo mu wo nkwa emiye nkwa ha wa adwen careful so de mesraw emfa wo sika na nte bia Akoma connection man so do betu kwan wa bra wo mfa wuntuo enu nti ye wo Kumasi me na high tension bomode na free 0241 16 97 74 0241 16 97 74 Danieba and Trading Center Dani was what did Danieba Meshano Abba malaria fever away typhoid away jaundice beko honam ya ne honamre ni na beko na dani to na ba Meshano so de woni moja wa pite tatu kofi kira wote yawo dani na try back house so be ma person ja na so bo adwuma 24/7 no be dani heba ointment so honam ya ne sisi ya de wa poso yo ya fa twitwi dani presta all capsules so Mr. Wada bia na prostrate no dwo so wote ya dwo so ntentem hye so na no be oba penfo de ma bofra no for woni mrofie nkra ntumi no be Daniel Trading Center wa Astam Room wane Dani Farmer na Bofipam Mr. Offer 027 33 92 877 027 3392 each other center ya the best man capsules saba meze wada shane so sisi na yo ya be ma wa ye mre wompem wa go to second boost sauce what the boss 1 minute 2 minute be ma na hwimu ntutu na that way wo wia wo hwam kromo meze wada low sperm count odwo so a chance aba wanya prostate cancer then best man capsules no e be ye free ho wanya cancer wo be memu best man capsules be ye free ho wo hwo mu na cancer be de be ye free ho gonorrhea syphilis abeko Daniel ba have made Colina Keba Mr. Ba Fred Mens Apidan Chris Eba Kianchi ubenya bi smart ebo boase Asante Mamponya se wa heba Cape Coast eye boache asa heba
Techiman Becky Frank Owusu Meya and Son Takraze Christ the answer Herbal Sum Hansa Street I wanna be Ishad Herbal Center or the best man comes to Saba we pay be a 0208 0208 28 80 99 0208 99 Global School of Aviation Mr. Wada Bra wo person bon homa na wo wie na kwanya adwuma pa ye gya ketua befu show botomu a Ebla Global School of Aviation Hospitality Management Tourism and Culture Airfare Ticketing and Reservation Passenger Handling and Customer Service Maritime Management Media and Communication ni nyina ya de achechire for ya why research akwachiri wa be se metro report ni mode wonum na achire wade ntino wo mo chire wa wuhunu na wo wi adwuma no wuhunu mu pa 6 months ni de chire wade e wo Global School of Aviation Senior High School what result was a diploma HND or an A-level degree qualification or the bar you bet me abagent here e Global School of Aviation you kuma say Kentin Kurano Fryer 0243 38 47 29 0244 57 83 70 Global School of Aviation certificate ya de be ma no ICM UK certificate and ya de ma Jalai travel consult was say I believe I can fly do be fly ko UK USA Turkey Dubai na wo person ko sia de Canada USA Europe and Ukraine Schengen visa and wo pe Canada working permit and wo pe visa no ya de be ma enu ti bra Jalai to Jalai travel consult ya do be ko ba bia person ko bia wa bra ye mra hu loli bilibe na Dubai export no 1st October na di akwakosi January 2022 na chese ye dem ene akwadwopoku wa mahala ni wo se demo ene celebrities at sabi ena woni wo mo kwasa atoyi na afi wakohwe Dubai so desert safari ene ne aka ne nyina mesraw Jalai travel consult ye wato so so high tension wo pesa wo bana ye bua ne adu tu kwane afre 0249 19 86 15 0249 19 kwanda memo akwaba no fo nya nkora dia na pom te sen akora be num fo na baba ko homa no no kwasem ma me ho ye na so e nyame adu ma me ni kan mo media general abaso nyame yes e mo ma abaso ene mama ohu chese wo hwe wo de chese ohu se the way on my setup no I come awurade nyankopon ko be afena go beso emu ye de TV ni so oh na da so na kwa na da so me na me search kokko me na me da to e ya wa se on pe kra mo mfanto me nko ame so o mo da to me ne me yire na na eso o mo ko me ti me to kra o aka ho bi ye nyina na se de wo fu mu aye don ye se de wo fu mu aye nyina aye don da bi de je omoni ati ankasa man wo kam na no mo di twa ene so aji ono asa eluple me ba na no me ka se bonsu akam te me ko yi akosensu ana ka se de bonsu ka ko yi me ko yi akosensu awura de jankopon ko de makomi wo ko yi kamera no akosensu ka se bonsu Abraham ko be za di bi tie mu te asa ani nam se no de bonsu be na asa di ani pe ni tu we ye bonsu original hey, media general. Oh, wow. Oh my God. Can you not go treat the room? They said, Quandam. Na dia YouTube na di no a chan poano anwa. Na we very abo. Yeah, but I'm telling you, I operation team. We dey abranching this. Na YouTube akona ni man kasa. Me come che wo. Kaka kire ko mo so 1k. And na Facebook for do mu twa. O mo 1.3k. O mo nam do akra. In fact, o mo bodwuma. Na me se o mo ni adwuma pa. Amen. Ya hwefo ni etiefo. Eni data ni ade yan ma data bia o. Na data no krade ama wasan. Na say e ma pra 10 Ghana cedis. Ya hu donti. Obi aye bando mama no de so san wo hye. Ebe ni hye wo mo. Obi timi hye sa afa no hu de o hye ma ni. Am ni biem. Obi otimi ya mensa wo hye ma we no so asa asha mo na wo se ko. Abe ne hye. I give and take. What I say. E bo na ba so. Ma wo tunya mi sa. Ani adwuma pa oye na na kura ya de. Nya mi sha mo so. Pastor Julius pa ti mo no. Bia was obi aye size back. Mama, we ase de bia meka. Ya technicians ne. Baluchi na ya ne. Mr. Paul. Sir John Money.
The senior man, Timo, and my bonus. Ma, the area set in home. Me can't be a say, in Kibut Rankanya Yasa. Now, the Mamutna, I Mama, I will do number 1 in 2 percent coming. Yes, I'm why, Mama, a higher. Because soon, Yamio Boni, we are a crown. On say Genesis and can say, now on young Pon can say, Mumma, your moon pa. Say, Subasi and says, Mama, I want you be free, Musa, Mumma. It was a teamwork. Yes, Mumma. Say, you know, quite your may boni pa. But was a Mumma, the another say teamwork. A dumb beacon. Yami be nipa crown or the dumb and a year. The dumb, but just what I say, pa. Into the dumb Genesis chapter 11, Ma was in a mining in Akoma crop. Adwin kro kasa kro ye wona dwen so be si odan akopema urade so wotumi si no si ko si se nyame hunu se yes se manyo kasa basa obeto amesoro ha onyina ya adwin di adwin kro akoma kro kasa kro won ba bia na de omo ko teamwork ntina bronisi unity is a strength mama me de me kan de bia mama yasema ye ken ni nyina ne se nipa dwene ba ni kurunti ase ni wona wadi se me ni wudi nkoma makwaka che me maame ne nti no wako chire mu maame ne nti no wako chire mu chire no na onu so agina so de ye biribi na o de ye biribi ma de bia meka obi company bi obekom nipa bia 200 enso mama nipa ba ko pe na manage as a managing director enso aso bi wo ho ma obekọ awawe mu be ma ne yere nko a ebi kura no mu nyanwe nipa mienu po enso na eja there is tu ni nyina ne say menteme ho ase yes so menteme ho ase ma awawe anopai na me kasa asem we say mama ye wonyansa enchiche mu bebre ansa no abraba obo no watimi abo amana di ema se wonchiche nyansa mu a wabrabo nye yie da efise ma nyansa ye de no aduane nyesa nyansa na ye dididie unu aduane a ma nyansa ye de no anko na wawie wudie na no nko aso woni nyansa ma se wo tena kunwa so a nyansa ye de tena so onye no an ye de sɔre ma se wo furu dua a nyansa ye de fro enye no an na wo de sane ye furu kuba ma ye tuye bo ase bɔkɔ wotimi kɔ no wabre no aso aka wonsa ayem sei no agire no wo ho anu ato aso ba ma wotu kuba wie na wo sane a wotimi kɔ no ti wo sebra ba ye bɔ no ye ti chinyansem ma nyansa ye de father for ye mfa kwa wade ase ye mfa kwa wade ase se woni wonamfofo na mo a wote ya makwaka metika ye mfa kwa wade nka woni ko nenka ye mumie monkomo mama ya mfa confirmation so ya nko na so no radio e kire se ye me no mie ru ada ye tamasem no e di akọ ni e di akọ enam so mo obi agina so ma hwe se na brabo yi siko kura mienu nkwala mienu hwede we nso aye enne no ye kire se nyanyame ne ya agina di a ye be ka se we ni da so onim so brawo sa no nyame di fo aka ma e ya werɛ hosem na ade no se wo wena mu awa ntampa no a asemde bia na kura no moka ba me ntiase se mani bi mama wose mekwa na mabusia fa ba chew sesei wo mu na tia wade no wo mu no empanifo so na wo daw jam na onim se de ya hye hye fa ade na wo yesa hunu amane sa ade na hunu bosumi nkuru nyinsan ni mu bre no wo ba na ba ne nye no akoto atwe no asa ba nyinsan no wo akoto atwe ade no asa ba nyinsan no ba nyinsan oya akoko na wodi awuo ade na wodi awuo abre wonim se eye biribi na nam so ade ba enam biribi so na de ba nipa bi aka wona dwena bom se be di wabro ye be sell ma so kwa wade na abusu ampre so jai papa ebitina tina baby jai mi tufu nne na ma me de wie amo ato aso se so obi tie me na fe no wo be ware a aware a ma me be bo aboso ana papa be bo aboso jai obi kura papa matrase ma me metrase mama awade be papa ne ma wo ma bebre ma me ma na ya wakwa na ko ware obi ba ye fure nyi nsam so me nkono abre nyi sa ye fure ti aso se me ma ware ase a na kwabrane wakotana wale wo se meje wo je di akwai se di oponko ni bodua nsin sisi e kine konfo nche wo nsam enche wo nsam gana ayete no abaifo doso papa e ma bebre ware ya ma e ma bebre ma me no ware bo susum be ma bebre wa sebseb ye jime no won ne yire kwa ne bopo no akoka cho
Kama almost say ma was saying got assassin. Okay. We need to come in. Okay. We didn't command on the Quabusium. We didn't command on the Quabusium. Where are some? We didn't come off friend in your man. Mama ready or banner. Mama Bobby quit me friend in your master. Mama Bono. Enti mama mesre ye fanya nsamba bra na se wo prepare duane a ma mo kitchen mo horo banche won sabi be ko tumi nsamba enu nyina wo hwi hu nyina ma ne yakama ba ma duru se wo didi a ntimi fa nsamba nkum anam yenu ni nyina emu aduane ni mo o horo ho dia na enti obebi wo ye aduane bia se nsamba enu obetwa jene obeye de ni nya nsamba enu na so ye dia ye de nsamba akope ye fanya nsamba bra ya bra bobe ye twa ye ho aba ye ba afa ye be kwa ho ma ne so na afa dukufo no ye ba no bona fe yakwa man so 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 yetwe nwaba Mido na den na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wa bre Akos sɛnea mensa ne menamu twetwe no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre wo ho na enwanwa ɛno a me free dwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me ho ya ne sɛ wada sɛ wanom 3p garlic mixture ɛma mogya edu mu afusane no ɛkyɛ yie natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha na no na madam Kofi mpo ka kyerɛ me sɛ Piwak natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend no 3p garlic mixture wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebegya ne se hum edro yi enya ma pemfo ema wo ma wo manofo ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratoyi atum 3p garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu bokuma se ubenya bi wo Misty Herbal Colinac Herbal Apidang Dani Herbal and Angelos Fred Piwak 02489288824 and 020-100-0021. Everybody knows say I know. Say dear, akuntu ayetu akopa adwuma ye ayedo enam Kefo so travel and tour and recruitment agency nti womani enwuma kwa hodo bi ewo contract ya wofa enwumafo ewo enkuro bi te say Spain, UK, France, Denmark, Italy, Belgium, Canada, Holland, Russia, Dubai, Turkey eni nkuro hodo bebre visa or passport baby a obeda eni plane ticket nyina eye free Kefo so travel and tour and recruitment agency ewo Kumasi heya emena high tension any Kefo so travel and tour eni Kumasi sia 0241169774 and now 0278902965. Hey, me don't react. Now say grow fine dear. I'm a fine papa. Why see? Sana also grow fine. Why no me show crying say. Hey, I worry for. Na dey na monya money agisia. Somewhere secret dey nie. Aha, grow fine herbal tonic. Ye moja drum nwaso aba ebu afoforo yie pa. Ye de yan kese ye koko e na ahada ye. Ense mu hwam. Emu so da. Enti wo yo bia wontumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntientia. Wo so wonum ato a wontumi ne die. Aduane pampan fa so a na wo fe. Honamre, wo ye adwuma kakra bia na wo nsa yo titirizi. Afei, wo ba wontumi mu ne nsa yie. Wonum grow fine moja dro no. Na bo oni paduane siesie ne yie pa. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti wo bia wo pa ne kese motu no. For the tremu e wo Kumasi asakore mampo. Wo sabeka bi go all chemical shops. Ani ya bibidro depo bia wo dem. Sawo penchechemu fresano mesi 0244596532. Ana se 0264596532. Grow fine herbal tonic ana. Moja dromu super. No 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho ye sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena Kumasi nso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert.
sɛ yɛnsuo a ɛyɛ nsuo sɛ yɛnsa nso a ɛyɛ nsa. Ashes to ashes, dust to dust. Throughout all life-changing moments such as graduations, weddings, funerals, birthdays, ATL is there to ensure you're never out of style. When you think fabric, think ATL. Log on to atlfabrics.com. Order and buy your favorite ATL fabric. You can also visit our shop at number 40 Kwame Nkrumah Avenue, opposite the Swansea Shopping Arcade at Accra Central. Also available in leading fabric dealer shops in Accra, Kumasi, and Cape Coast. ATL, bringing fabric to life. A man mema malaria hamo na muntuminidi general body weakness hamo Amen Scientific Herbal Hospital aye Amen Fever Mix ya Dr. Mibonsu aton bo asiesie abetutuagu Amen Scientific Herbal Hospital is make Fever Mix to go too soon the malaria na wo be 3 days Monday no tena wo 3 days na mo se be ma mpacho my boy simpra memfa aye pad nchamas ne moja nyinu mi be me so who are you or can a broth not so much some broth could who are you? Who are you? Now brought ni tree ya oh yeah wine. Some cast some crying pee na me for pardon shamasano. Aha, so who are you? No so me what not so many stuffing chain Google ma. I blink so tenente. Okay, me minim say ya ninsa as it's web pim Sunday. And I'm comforted na me so am so much ya chiwa. And I'm dim the cabin, Thomas a buying a boy sham so I can na me so ane hye so to ba na twetwene na ofa me ntuma fila me na otwem de me ko ofie ma be me yansi ho da me ko ifie ko jale be me yansi ho wen so ma hu se bia me yanse se me frifie odwoada ukwa na ba foforo afivo tabele no oda ba first bo tabele me so me jale bre yansi ho no na ase no be ma ne maame etimi do ba foforo obi amefima wo joada na kwanta kwani se me pie me busa fafa me ko ofie no makoja be yen so wuku ajoada benada wuku ada na oba fofo so ne ma check bag efie o santan oda be se be ma ne dem entimi da me ya ne da ho entimi to me ne won sabra no ko be ma na ko didwa me ba so fa no ni kaple me akoya me ne bless o pesika kwa ye adwam ko gi sika o me so wane ho ana me de ma no na me so akofiri ho ma de ma ne sem ba ne wo a utimi hwa akora ne ma me ebi samba ne wo so 17 years ba ne hwa ana ko gi ntuma ntimi am se da bi ante ablanti ye ne obdi ne sesi ne ta so sika e de wona ta so na me so entima wo na kom di me se wa bom wansi ya me kwa ko bi san se die ntinam de ye na otimi bu me se me ntiase ye me so me ni de na atem ma me ba me so esi nkunua ne de ma no ye yidine so dia ne ya ye no nkura nyina me mabusuafo no adwan de koma no ne nkura nyina entime kɔ na me so am so kokɔ bi samtim fa am kwan sem kɔji me kwam se papa bɔne be nam de ye wo entime ayale da wo entime amehwɛ me wotimi aboma yale wotimi amehwɛ me mem san kɔtɔ adwane sa dan so ma me kam tro sata dan pa no bancha bese no makɔgira wo na baba ta me di ye je ne ntwim ma wo bese te an na de kye ne bancha bese no makɔgira wa me kam kyerɛ mama me penu fo me ben so akwa wa be ma wonum ɔsonso entime ba bancha bese makɔgira wa mo so akɔdi dwa de bre me yonko ba e wo dem na mkwam secret mem ska ne kwam de me akwam me so ama mem ska mo so mo ni sika no anu adwana madi te kwam de me bancha bese no makɔ ne me dan wo so mo ntimi twa kwam be fa ofri me dem kɔi na me sinto oba na odna be hye dem ho no oba ne de wonum kwan afa so a wonya sika no na de odem kwa no na me fa na me dimi twa me sika ka ne kwa dan no enti mem san kɔtɔ adwane ni ana osia wo de kɔ osia oba ne fa sɛ oba ne so oba no oya me anteba na ma me ka kyen sɛ me yira wo enti o ma me no adwane ma me ni na me se
Yeah, free. Oh, me. Mira. Wede wa oba Robert Charles kasa fi coaching France. Mami chan you boot ton channel don coaching bofodo. Mami, be wa ko papa na de bia me kasa ya ma ya ne be ma no so du be bia. Ya no kasa no ya ma ya no no ya ntun dare kakakra o na me cho. Ne ya ma me so wanya de mi ka je mi ya ba ne se. Ya me ya dom ne so fu bibia ye bibia ma na. Mama no pension ni ti se oni be ma ne be tire biem. Be da se. Nyame enshawale wodi ne ba bia free. Mire. Major so a chapel prophet Kwamo highways. More American market. Also, Tiawati. Yes, so. Black Obama, from Chow. Now, for Bakuya. Yeah, Messi. Yeah, while you want to move, what to do. When you are mammy, on the way. And the Messi. So the water was how are you with red card. What is? But so one more. Nyame enso papa champo hello we didn't baby free. Hello. We didn't baby free. That's fantastic because free boom. Yo young kwai. Maa Akos ya yedi Nyankopon shira ba mesre mi aba ne se Nyankopon ya adom na se bibia de tana kwa mu a sa wale we pa de mo mfa ni pin ko hye ni biem. Emfa ho ne de abusia be kama Maa Akos ya mommo na abaya no mo. Mesre mo yes, that's we didn't baby free. Hello. We didn't baby free. Yes. See me. Yo, see kwane young kwai. Akoma. Na gumau. Na ban si bi da na friend ti wo yan sa ne ma no. Na sister no so no de meka tell say wonya aware no. Ne me so meka no. Nyame ensha papa see kwane. Hello, we didn't baby free. Miniaba me. For quite any Masun was Santaman Kufia say no tank. Of a quarter young quay. Mini Abama Memo Basu may pay what same Papa Panaku Punchapa new Tim Zita Kusion in the Bassa for Mukufia or more than Dende. Ma, Mini Abano, I am no, what drama I am near sa. If you call Winnipeg, you are going to eventually will cry. It's when Mammy was of about the woman be a Yenya, or may with the woman. It's many about so few fear. Sawa die monko bi na awade a wokɔ abusha ko preso de wokɔ ede wo no timi ni aba no se sana adwene me da timi ni aba nyame ensha wodi ni baby afre ahwantimi hello wodi ni baby afre Good afternoon. Good afternoon. Maa Akos nyame nsira mo pa na djuma pa mo Amen. Mpa cho Joel ni an makoko mi a me call fire ministry pati number 2. Okay. Maa Akos nyame nsira mo pa yue na kaka me kan say I program we amoye adisia wo mpa futo wo na me so say dodo na mutie na ba fa ba wo so kwa wa na say ba ko mpena busia fo no se bia ma me papa na ba ne ma no abusia no empene a fa ho otin kojim so that ba mi se we ya ba no oba so de ne be ya futo ma won ko biem so ena bu ne bi ba na so bi fom wa ya mo ma ya hunu fa nche ni pa ya nse so we ya ade yale odi yale ma krai so ba chiri boana so no ma ye hunu ya fa ya fom so nche ya ho na mi se mpa ya me boana se kran ba ya yale sa mpa ya na me bo se akran ba ya yale nyame nsha wo papa me ni abe ma Joel. Hello we didn't baby free. Hello. 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 We didn't baby free. Michael, that's all mine. Yo, young quay. I have a man on Yenina, maybe young with any maybe. But I won't answer the mamma. The way I didn't know the via is there, Pate. Your power minister. Begin of Anche, yes, Lena. Yeah, that's a papa. Hello, we didn't baby free. Hello. Me pacha ma fidian en form. Hello. We didn't baby free. I don't know if you be fear you I da bepa na ma de sin yankan awade ye wako na mi so mpene so o ma mi ni o da so asese Canada de no ho no amon kamaro awade ni ya nyame sha papa ye nuaba. Hello. Hello. We didn't baby free. If I tell you from confidence me ka se te pa bunti afo. Your confidence yanko. O ma won say de asemu na meka yankwe ma me no mesre ne se won fa bone nche na ewi ase
ebi pompata so bi fumo na wan fanche no a wo so bone Nyankopɔn fanche na akora wa ba sa so a wonim hwe na nyame abode wo se ne sei no na wo koduru osoro ahemamu a asembe na beka kire Nyankopɔn eto de adobere ma me no wo mo nipa da enti yeta da nyame ensha papa 03224980 35 03224980 3603224980 370243 114497. Hello Marco. We didn't baby free. Kafe Kenya say FM yeboa. Yeboa yankwe. Na Marco na me buta say nguma sam na say no behind the scene no ya ansem asem. Nyame ya domu a de scene na ni nyina no ekina ye beyi de akere mu. Yo Marco. Me kasa kaka tro ba na say wakwa wa na say wo emba to su na so buta Marco. Ese ujai na kubitina because esa na udia umewu okay akore mesi na kan nyame ensha papa hello 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 we need baby free ache friend debo yo debo yankwe ache puta me debo ma sister ne se aware uko na be ma no e ma me that's one thing I was looking at. Akoma FM. Yo, nyame ensra. You chat to cry hello. Hello. We didn't baby free. But your friend Emmanuel. Yo, Ima yankwe. Emmanuel, me have any na. So damn na mo ya na me pesa me ba so that. Ima kasa waso. Ma me ni abare na na di ne ho ya o gakya. Because our area corner syndrome. Our Ako akwara na wu wa second one. Na ono da ma na ni krom ni ba eti television for ba pe. O mo pe eti na sham no o heye ba. Nyame sha papa wa wo ba ko wa wumie sana dan na so a wonu so ne ko asene ya ne tihwe wiem san. Kwanda me ye ko na ni da so wo mu ye bompa ye se bia nyame beboae na ebenya specialist bia on betumi ma on dem eche no nyame de otumi ade nyina ye ya dwen wo pa na eye Mrs Agnes Mensa in fact on fa edwumade ni agro London ma wo se can say wood green yeah also mo de mo state ni the state ni de akakaka wood green o hwe pa ma metefi nyame sha na afi ma mata UK okay so ene wan fa edwumade ni agro ma erade Israel na nkomo ho nyambo kire beto aso wate awrade amanfo aka nsem bi agu so na emrem na nyinche wate wako abrabo nyina nyeyie na koso wate awrade do bedu achi minister doctor nso aba doctor wu nani mu ana yare na anka sa na sa yemo shi wo be se yare no na edika aduane ansa Doc ya wow. And for fida ya mwanyu wa me. Ya bende de o ma fo apomuden ti. Yare ni afo fida o. Lokre. On do timi ba any time. And the crown na amanfo be yare bebre. That's Akoma FM. Holidays na ya na yedidi kakra. Na ebi nso num kakra. Ebi nso so empaso agudie no. Ebi eso. Aha, ntino. Ebi twom no na yade no kra akodo so chense. Yanko in holidays. Okay. And to Dr. Amibonsu, I'm Scientific Hospital, and I know a better train come on. Yeah, the Amin fever mix about Amin fever mix. Mr. Pepinum, when Matu to Minidi, would teach Jan, would Tifedra, why you mere, na just said, which means that will be some instrument yapo, not just said, Drunua, and the Amin fever mix. No, papa, and they, any funny acro. It has been yaba. That trading policy. Say, one boy home by now, to me, a share and every so. Na fe yemfa minim sebeka no happy holiday was a day. Happy birthday. Na yem your birthday. Ay nyame emoye nyina. Okay. Last week you didn't come kakra complications and I say last 2 weeks na ye ka namu yare ho asem no. And na last week na ka the complications a bit me aye mama. Na concerns and as a course eba bebre no. Ehia se yesan eka yes okay o pia na ye broad bibia eso a ehiamre
aha nti nipa no bebre no enya bi na mom ye kan science ne kakra no aha na aprom to mo so no na ye de koso no mu no e be ye de ka ho asem no bia na me kan se enam yade ne de enam se ye suban ti no untimi nhia youth obi a mfa no se ababunu so oba na be ma untimi nhia nipa 10 mu be je se e bia 8 no omo emfa bada na be ma intimate sa na ye fa nipa 100 a mo fa oba na be mada emu efri 70 ekọ no so anya ida se wanya bi pen ana se wanya bi mpa da so ho na real carriers bi won mo benya na wa tweet na ekọ na wasan akofa biem na wa tweet na ekọ saa ntino e ba na saa na betumi na saa how na e kan wasam last week no obetumi anya bi bisu hono mo a na treatment na wo ye no e wrong sansa se no say first in the crowd na was pa na amanfo ferry say obekase wanya enamu yare bi especially gonorrhea no because who oba ho a me makra enko sa oba no nche but I feel who say treat up it me treat no yare etimi sa good etimi sa no na afei amanfo anya convenience be ba wotumi eka but say ohwe a say wo ye doctor na wo ye nurse nipa bebrea nipa ba won chen for treatment e wo fie o yade mu no e do so mo ba ayasabia yes onyanam yade bi a opese ebi onu se bi para fo na kosia ebi o nurse or doctor do we dem stronka we dem hu ebi na stronka on mami on chodo bi mame enkoto the common injection for gonorrhea no de nurse ni bi anim so bi nya bi sisi a betumi awo no bi no bi dia beko but the other hard you know say emprepi no nipa no ebe yes ade na enya gonorrhea and unya ma say nurse ni a unya ka science ni kakana wo okay ni we de be gonorrhea na ma wo sa do no for gonorrhea infection no but the bia na syphilis and no viral infection virus gonorrhea bacteria emo no e fungi e bacteria e virus omo ho de nyepe nti edu edi tuti fungi no e fan tuti bacteria the tuti virus no e fan tuti fungi you can say ye test ye swap so na fi ho ba no ye fa bia e de kwa fidie ni akohwe ampa one infection no ba wo de ye chlamydia infection ni apɛ no ho do de ama wo de ye gonorrhea gonococa ni apɛ ho do de ama wo de ye syphilis ni ama ho do E. coli aboakro wo ho no say ye virus so say fungi yo say bacteria no very good ya no yes na etime treat because ho no ma na UTI I don't know anyina am afraid about Johnson anymore but near more do for STI we no kidneys in infected UTI no yes Akoma will draw for STI sexually I don't know say oba is within the vagina bema is within the penis but UTI no from the kidney down the kidneys the ureters the bladder the prostate the urethra and sana penis na ngasa but also who work within the penis no until the aka was so no who say a dream adwuma for a day or 2 or 3 but if you work on ho to wa acha na nsa na asan aba me say real carers eko eba no because when you proper treatment say your ba na akọ anya bi anya kwan ko wura awode ni na ho na me say PID no say infection a ye kan ya anya kwan wura awode ni mu a abaye PID and some doctor bi ekoye scan na ko hu so wa awode ni mu na so nya PID na ko body say wanya PID of ebia gonorrhea are wrong the moment about gonorrhea no can STI okay gonorrhea STI yes and aboa bia wa ba no ho hia se onya kwakowura awode ni mu dia ye mo aboa krodi comprepi no the okoto dro el drugstore no okono se so me yesmanya gonococa infection na gonorrhea ye fa say STI na ma no ho dro but we no dey awura awode ni mu so be PID so ka se manya PID a counter drugs be no e be to am for PID edro e ton el drugstore no yan ton be ma self faculty PID but okwa so nya gonorrhea enti amano antibacteria say on fan fight one but enya kwan awura awode ni mu the see awode na lining bi wo mu a
ɛna ɛde susu bra ɔbaa no bɛto kosua ɔbaa no ɛde bɛbu ne nsa ɔbaa no bɛtumi anyi nsɛn before menstruation no ebi a mpa no sɛ ɔbaa no ɔbɛbu ne nsa ɔkyena yɛsusu awɔde saa line no na ebenya ebi a mpa no sɛ wɔbu ne nsa wie kura twam yɛsusu ebenya 5 millimeters sɛ akada kono ɔbu ne nsa anasɛ sisi a ɔbu ne nsa ana owie ne nsa bu ɛnora contraction course no ntino yɛsusu ebenya 10 millimeters ɔmu ne nsa yɛ 5 obu ɛwɛ sisi anasɛ ɔbɛbu a ɛyɛ 10 ba obi hɔ no mu a bɛsu ne deɛ no bi kura na akɔla ketewa a bia ɔnwo da o na line no nko nya bɛɛ bia 15 ana bi kura hɔ no 20 enti yɛ se the line no ɛne ne nsa buo no ne cycle no nyinaa no ɛnyɛ consistent ɛnhyia saa ɔbaa no yɛnim time a ɔto kosua yɛnim time ɔbɛtumi nti ɔno akora ɔnim brɛ ɔso bu ne nsa tam biara wɔyɛ alert ɔno abɔnten sɛ ɔnya asan na ɔpɛ but ɛnyɛ ɛni kwa sɛ yɛ saa ɛwɔ sɛ ɔde ne follow a cycle bi sɛ ɔde every 28 days biara na ɔbɛbu nsa anaa every 30 days biara ɔbu nsa sɛ yɛ saa yɛbɛtumi akyɛke wɔn sɛ okay 28 days no 14 days after menstruation no ɔto kosua anasɛ 30 days a 15 days after menstruation ɔto kosua ɛnka ho hia sɛ bɛyɛ family plan no saa ne mɔne nyinaa mana kɔfa how bi abɛgya wo so ka yɛde wo cycle na susu bra akosua ɛnɛ sɛ yi ɛma 100 yɛ no ma ɛmu bɛyɛ sɛ 95 ɛna ɛdeɛ no ɛmfollow that cycle because of saa how yɛ ka wɔ so nti no line no na asesa ne kɛseɛ no na ahono kakra ɛnyi mogya bia but ahono sɛ deɛ agye mogya no nti ba no saa ɔba no bu ne nsa a ɛnka line no sɛ mu wɔ ha ɛtumi gye mogya na abɛyɛ 10 no bɛtumi ma ɔbu nsa ma mogya bɛba afɔ bi at least 5 days ba ɛnam sɛ ɛno ankasa ahono nti no ɛntumi anye mogya no nti sɛ wɔ ne ba akyaa na mmienu na mmiɛnsa na ɔsɛ twa because no one day pɛ mahu obi a ne deɛ no ɛkɔ akɔdu 2.5 to 25 millimeters ne deɛ no bosom so a onya sign bi a kyerɛ sɛ obu ne nsa ba bibi ama ɛwi na onya so ɛma nti no bosom so a ɔto kosua so a na ɔsɛ nya saa yaw no dafɛ ɔno asa no ɔnhu ne cycle no kora yi nti ɛbɛsesa the whole cycle no ama bɛtumi bu nsa 10 biara ɛno ɛyɛ baako meka last week sɛ nsabuo ɛnyɛ ya discomfort just say as who say won ne te se bibi koso but enye say wokote ya opese so the obu ni nsa o te ya bebre no na line na hona bro so nti na masa ya no e di echi no assignment suo bi etimi egu oba no but the na hu obu say Philippian tips no ho na nyinsen hye ase free no say ovary no emienu ebi atukosua eto Philippian tube no na sperm kosua no honom nyinsen si honom na asane abeto awodie ne mu kosua no abeto ekwan na sperm ni kosua no na nam say we na hono ntino na asisa akwan block no ti kosua ni nya kwan yes sperm no enya kwan kosua to kosua won ne kuna sia sa tem no o sperm ni ko wramu na ko ka kosua no onya kwan enko to kwa na asi kwan no ntimi wram ema the viability o to kosua chepa na 72 hours na ne kosua na so fertile say sperm nya kwa ba ho kwa na betimi after 3 days no na allusion na ho de no na asai to bosom no nyina no ne de chepa na na nsa say o be fa afro obi de 48 hours 2 days obi dey 24 hours 1 day obi dey 12 hours half a day and the bosom ba ko nyina no just 12 hours person ordinary ana ekwan na ekọ tube ni mu no asi enti ebesidan very good na sperms let me akwa kosua no mo anyen kware na asi yes otukosua no etwen just 12 hours person benya sperm na hanaka ekwan no so asi sperm no gina ho no nya kwan fa nko after 12 hours no na allusion viability no ano nti no me say ma 100 akwa awo ma akwa wale awo ma emu 80 no PID no na edumunya eno e ho no apenti wo no se oba bi wo ho na ebi a wakwa wade se wo kan awo no emma papa number ban na obetumi afreso ne wadi nkomo na wo kire no no aba
On Fred 0277 0277 00 00 1234 1234 0277 0277 00 00 1234 1234 and 0241 0241 36 36 73 73 49 49 0241 0241 36 36 73 73 49 41 Offer 49 Offer numbers we are obi kra phone wa no medin komo a chen de was ya betuma ba na ya hwe wa ba amen scientific hospital ya show ai ba bia wo bia na wo be frɛ no e bia na wo branch bia ben wo e be direct no ko ho ha so na be so ba kuma se branch na yo ha na ya che do be na wo ba na ya hwe e de ama ha nti period ni me ka se mpo bi wo no ma na ekwan kakra be da ho na sperm no anya kwan fa ho akosia no e hia kosia no wi a enam so tube no mu swanti no after 2 weeks 3 weeks to a month no what say kosua na fertilize no kosua na ahia sperm aye ba no e san free tube no mu beto awode ni mu for implant because hono eso yes awode mu so na awode elastic to me stretch ti akwa no enyini a e be stretch akova but tube no ntimi enya sa adwuma enti no eni kwa say kosua no ehia sperm na ye ba wi a yes for more than a month tube wono ma kosua na hye honom ekwan na no so de befa ho apia bonten no eno so asi because who say sperm no sha e chain kosua no e chain the fertilizer no enti no kwan no so asi ama no na fa hye tube na mu na enyini tube wono ma hu so wanyin san waye jinso test no waye moja test no ni nyina so wanyin san akotwa scan e hu fita po ampanyin san ba but oho no na ho na ya sefa no e ne ya tube no mu sha wena afom no so enyini e wo ho enti enyini no epia tube no se wanhunu na yankoye no surgery ankoye mfiro no ma na pai tube no ectopic yes na shase hosa wo se beto wodi no entimi ma because se wonya PID ama kwan na si enti mo se na apai tube no medical emergency se yanka ya ho ankwa oba no betuma hwe na nkwa betumi ewu and the other hard you say se tube nya pai wi a afei tube no ambaka ba kope akaba ko tubes mi no were dominant and dormant e were there ne ho odin na de form the ho odin afele nyina no no say nka abatu kusia 12 within the year because every month and no betuma kusia 9 times na the amount na de nya ho na to just 3 times ti say no ko paya o 3 say de wa ho den no e ko paya o 3 over 12 chance betuma the afele nyina o 3 months person betuma nyin so what I say and ekono nti basa oba no o fertile mum but awon ho be den this say you monitor the ovulation na ansa na hu na watumi because on my say ko insemination man no artificial insemination ya fa no sperm no na ya fa na fa ya wi ya da atwa wodi no enya sa ono ankasa say kusuo na to ba no ahwe ya na antumi anye nti no pia de betumi ma sa ha no so ba de bi twato ebisu wono ma se me kan na kwan so a sperm na tumanya kwan akoso so mpo afadla anya kwan abato awodi ni mu ya kwan na awodi mu na aketwa at the same time no PID bia no nsuo fluid edina awodi ni mu nsuo no so ana ayehye sense wo hye ne ka kwala na enwa ntino ya scan ya hu fitapo ya se ampa gestation no awodi no bibidem bibi edem so hu akoma wom a aye nyinsen akwala dem bo so mienu achi yenkotwa scan no ya se elevator demise ye hu ho no afedi asan wu ana se obara nyinsen but akwala wu ewo awodi animu na de ade ehu no se e ma bi won ma we na omoji hu achi ni wa na ka se benyem aye de na akwala wu na mi hu moja bia yes so wanti asiam yankwan di ensi yanko yi amfiro no mo a PID ne be yet times 10 okay because akora we na bi kwa na asase eyenam enam na ho no wase ko ifiro no mo na washi awode ni mu na ma wadura ekum infections wa awode ni mu eba so ba na ntiase na se yanya nsa nyemo we yi a yensa na ho no bi betuma no do na abe asai no na apieko but efini ho no de aka ho entina me ka say man bi wono ma otimi nyinsen na asai na onim bra ho nsa bu onim no sa tem na nyinsen na say what I said you see
obia awie ne nsabu ne ɛna ne ya watu kosua ɛna ne onu kunahia ɛna ne ya wafafuro ɛna ɔhwɛ ne next month no around ebia 21st ya 21st na ɛna nyinsa na sei ɛna moja ne ba na bi say nsabu no very good but now wanya miscarriage but some month mo so ha moja no eyi yes clot good the breba moja no flow no heavy and the pain also intense 40 years on pa after tissues bi fitabi e da we na ebe ne mo when you say I say wan hu and the period no bi asase ho dada se wan hu na wa no maduro amfa nyi fia awde ne mu a na ha na asase the period ne ba na se yantuti a how de bia oba so no aya na doso pa ebi na e ka no etima sabi me ka no bi ko on na pampampo aba no ho ha sabi ebi timo oba bi na ne ho na abie na se bie na se bie yes good etima obi na think as oba no libido no na ekọ ho be makra onya etima obi na sabi ne oni be mahia nse obinya de no na ya na wote na fe ekum na think kakra etima obi be ba no chan dryness ne ho good ne ho ntimi mfo e ba sa friction no e be koso nyina no e di pra na beje oba no so so oba bi ehu sa ne mo we nyina bi wo no ho betima ba Amin Scientific Hospital na ya ye MRI no bi di ama no e ma na e be hu ya rekra aba no say wo de ne free infection bi a wa bonten anasa wampo na bi a onyin na wa hu na ase na e de aba ni afia mo oduru na de ahohoro a wo de ne mu de ahohoro wase na de ahohoro cervix ne mu se de be ya benya hoode na next time no yin bi aba no so atumi atena papa Amin Scientific Hospital here near wo Kumasi ano ye okejeti adehye market ye ne zoo horo ne di enhwani mu wo free round about somewhere about number kejeti a obi pia adehye no so I try na station to aso water station na any station crash share the same wall aha hono man ye wona fe atwoma techima so hwimase of once kwan so wono ma ye wona na branch e hono Ghana baby oti enka bia no so ye branch e hono ya na de Amin fever mix abadwa so malaria dura eboa utie o ya honam ye omre wona so bri untimi na wonu mu atoa ukonya Amin fever mix ne bia beboa na face ayisa ha ne from malaria de tetra plus eboa na timi eyi e free honum kra de ma yen san fa your number ne omam ha bia to adro bia bi ho oba Amin so betunya bi na wotu na so akoton number ne 0277 00 1234 0277 00 1234 and 0241 36 73 49 0241 36 73 49 yes Allah shafi nyame ene ya safo Dr. Mibonsu nyame ensha papa na mekai wo se akoma mu nsam dwumade no eno an wasugu so awutie na mom hye nso eye Ghana akoma political show number 1 show o my Ghana will be atum Kofi Asante ani tena dwam anopa na ba bia wu yede fie yede afe eno nti nyame adoma efia de yedi anim 24th Kofi anoche 7 am pepepe na eho na Ghana akoma yakwaye no na ne nyina ne se wona wa yarosabia ho ya yeyi wo mo na so onye skantia wo mo bills nti wo mo da so go no wo bi o wa ne ba yare onye skan Kofi Asante enin ehwe na fe watumi aboa na safo no yeyi wo mo nyina nti se enne wo mo kasai na se wotie jenge no mo wom wo mo ka wo ma wre hosem wo bi o wa no wo person ko ye bie adaje nti wo ntumi nko fa wo de aboa Kofi Asante ne Akoma FM na ye ntumi nko ye wo no madoye enu nti ubetumi dis se sika bia kurawo a wo pesa wo de boa yen na yeso ye de kwabo ye nuanu mo konfo anoche no fafa salai we so mobile money number 0542 448297 0542 448297 edi embeba eye David Owusu ansa nyame sha so anya Akoma pa se obeboa ye ne yeso abo mafo a wo mo ewo konfo anoche medin e de Maa Akos nyame ya dum ochira Akoma mu nsam ye bese amba makwa mu biem ya dum asema moniti a adeshi Akoma mo sama yenti mi unu ya ama brabo
yo. Refo mami na mami yo. Akuma monsa moye ntumi uya. Ama brabo ya mi basa. Ama mene sota me yo. Refo mami na mami yo. Your life's mess. Say it tight. About one child on foot. About one sura red. Not your conference work, I said. In Sasu and Nipankotna. And unto me, a madrid said. Maybe show me the for bar. Me, I'm in Fimpadia.